whaatal whatu se whaapoponga le nei o talafo le radio Samoa. Wa whailoa le tau tupe le tunu o Jim Chalmers i le Australian Institute of International Affairs o loo sauni nei le malo o stadia whaia se malienga ma le whale tupe le ANZ wha mautu wai le wha awau peo te ngā tupe le Pasifika. Whai mai le ABC e ui ni so tanga te tele i le tūrangi peitai o loo iei pealu i tau o loo whea ngai ma le whale tupe i le titira polo fiti e maua le Pasifika. Ma wa vai ai le tāpuni au nisi o ana au unanga i te tonu re 5 tausanga tanuai. Tā ua le poti wa whaiera whamtaranga rea mani malo, i a whaatu maua i pēr whale tupe au stadia ma New Zealand Pasifika, o se tasi manatu wa tā ua le poti e whapea o na leo mana na o i auru whale ane whale tupe mai saina. O le ANZ le whale tupe au pito ta atere le Pasifika, se furu iwa na la lai atunu e iwa. Peita i e peila wa foi o whale tupe isi atunu, e iei lavalu i tau e whea ngai ai, e mei se nisi o tūra whono fōtau te ngā tupe. O le whaaringa o la mai le teu tupe o tā wai, lo waiei nei i waenga whaai o le tuu whaatsinga o lea marienga, ma le ANZ, ma le wha moe moe wha o wai pera au unanga i atunu nei, e pei o fiti whaasaro atu po i le tukuki, ia ai mai se pepa o whaamtaranga mai le ANZ, wa o fie le ripoti o lato whaamaoni ai, le whaia o whiutana inga mare malo au stadia e whaatatau le matau plenei i le au unanga i le Pasifika. Ma o lo o lato tari eina fo i le fuafuanga mare whaamoe moe, o le a whaale le iati dei le au unanga i le tua le rarangi. E ei ripoti wa ta uai o lo o whaamoe moe le Bank of China, e whaatu sona la lai Port Moresby, ma lo mata i tu fo i maratutoa e au se tālia lea mata upo. Wa foina se si itanga i tutongi o leo leo i New South Wales i le mai o se tau mo whainga malo si mai la lato uni, ma ua ati le una wha maro si ala fina wa tu fo i tau si mai, mō lato fo i tutongi, wa fola ai manisi solo te te e wha o popo le basa nei. Wa sauno ai se sui mai le New South Wales Nurses and Midwives Association, le NMWA, o lato whaido o le wofo le malo i leo leo le si itanga i o lato tutongi, ai te ena le taro sanga tau si mai, mo le na o le se 5% e si iti ai o lato tutongi. O le pule le Union of Sosoani tau si mai Shea Candish, wa ia whailoa, wa matua le fia lava sui o le whaala paputonga, e meise ele i malu e lue lava le malo i le na o le 3% o le si itanga, sa o lato wofu ane le temi wa sola. E meise le talia ina e sui o le whaala paputonga, o so se tu ai ngā whatinonga o tutongi, pe a whai e si tia. Whai mai le Premier New South Wales Chris Minns, e le mawhai ona ia to e tālo sanga i le autotongi la fonga, e wha o popo nisi la fonga wha o popo. Whai mai ia le uni, o tausi mai, o le a saba wadi ese mga ruenga i le aso a tai au, mo se solo te te e lua se furu whai tu la. Walapata ia tangata Australia le vasa nei, ia nofo si la fia, o le aiei whai te tili e wa aia yaso umole nei wa yaso, ma winga lulo wao le tau i vaenga ese. O le wa ai tau o lato whairoi le 9 News, e talitonu e mafua mai whai te tili no se vaenga o le ea bevela mai le sami, o lo o aluana i le sio manga. O vaenga o Western Australia, New South Wales, wha pia Queenslandi, o lo o fauto ina ea a fia storms i le so, e mai se i Sydney, Brisbane, ma Canberra. La whaasoro atu ia winga lulu wao le tau le tu sa o le tunuu i le anga i atu i le wha ai ungo le vaiaso. O lo tu mau pia fo i rapta ingo le malosi o le bevela i le teminei se iau i le stofi mo wha i tu e peo le Peninsula, Gulf Country, Northern Goldfields, Tropical Coast ma le Tablelands. A whaasoro atu i le tu i mātua le tunuu i le asoa tai au. A o saunia peo na masani ai le Surface Paradise, e tali malo le whaatasinga masani ata mai tia o ngā whaai uaso mō le tausanga nei, e le o nofo ai foi malo le malo po leo i le tāpenanga mō le a wha moe. Pe amare luaspuru wafeta mai tia o ngā masani o na awai i le Schoolies Celebration i tausanga taitasi, wa masani ai au stadia le whaai ungo le tausanga wharea o onga. Whai mai leo pe amare se lau malo le malo le a whaawhainga ngaina, mo le mātai tuina o le wha moe, e mai se le wha mautinoro o saonga le muwe o le a awai. E le au noa le wha tasinga maniru i tau tausanga te tasi, e mai se mō leo, ona o le telefo o nisi wha le tonu mā mionga le manuia, sa li poti e tausanga watuana i atu. O le tausanga mo mua fo i le nei o le amawhai iuna siaki whala au e anga i atu ma nisi i lea wha moe, ma le amawhai iuna su e whala au ma whai eila lātou whiriwhiringa e tu ese, mōlo lato lava saunga le mō.
Ma le tala muli, na aluana lava le li longa au stadia le soka Tim Cahill, ma wha maoninga o lana community a teia, ina watula i molulu i taimi le mai o le 5 tausanga i se taalonga, i se malai sa whai eisa sauninga wha apitoa i sini. Ta wedi pote lo whapaanga Tim, ma le Pacific Cast, i le tui nato le lua se lau pepa mata i le community o le Pasifika i sini, e awa iai le Joka Penito Tour, le ole ata alo aila na au ma Brazil. O lana au wala ulia e au whieta ngata ta alo e toru sfulu, ma i ta amirisanga sa whaia le Pacific Fives, sa whaia le amatanga o le tausanga. Wa sau noa Tim, mō ia o le fua i atu nei pepa mata i lana community e meisa i kalapu na amata mai ai e ese le matango fie e meisa o lo iai sui o Samoa maisi atu moto le Pasifika o lo i Australia nei. O Tim Cahill o se alo fo o Samoa i le tuolo na tina, mai mita i tu maanga le tunu, pa mai ia o lona tuputupu wa i Samoa na awa o inai o ia i le tau o le ainga matangata. Na wha leo fo ila na wha aftai le lango o Samoa mal Pasifika i ana tau mwhainga, pa mai ia e matua i o na wha tāwe na lava le atulanga. Ia, o le whai ungare nao tala mai le Radio Samoa mai Australia mō le nei fo i taimi le aso, toi whaira i fo i seisi wha poponga tai au, soifua. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Ua loa le tautua le Pacific Finance i no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu whawha, lua fitu, oval se lau fitu whawha, lua fitu. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi 5 i vatolu a mo. Radio Samoa. O te whiwhia lava e whaatalofa mau wholofa atu i a te oe. I le nei vaenga o le tutu a le siu whogo Samoa, Radio Samoa, sfulima i vatonu a mo i au kilani. I na ua se fulu minute o leo o te ai nei tu lai wha. Ia, o se tasi o le wha o poponga o ngā Gagaifo Faiva o Samoa, ia malau tautua. O au Faiva alo Filima sa wha soua i le nei aso, whaaftai le tua i awanoa le lei, ia ma le soifua maua, o lo mwhai o na whaatino ai ia ngā ruenga. Ia ma tautu ai, e le ngata ilo a inga o tangata lautele o le kalesia, ia whapea fo i le malo o whea lava le atunu o lo e a lala ma papa a wai. Le atau sa vea le nei leo lua i rii, Al Harrington la vea, ia whaatasi ei mara lo uso atau, le uso i le sunga lauli, Isaac Paunga, ia le o tātou toi whidoa i lumo le nuu, ai le o tua le nuu.
whailoa I fo I pu e o manu e le o pu e o mala. Le nganga le nā vi ai le alofa ma le anga le lei o le atua I lana pule whaasoa ua mawhai o na wha tafa ai ni au vale vale. Ia ma wha moe fo I le peau langa vale. Ia, I lou soifua. Nga lue, soifua tautua. Ia, soifua au na foi I le atua ma tangata lau tele. Wha moe sa manuia le tai au fau. I le nganga e ane o le la. Ia, mahala usu le atunu o I ona tiute ma Faiva masan. Nisi fo I Samoa e anga e la langa le vau. O nisi fo I e anga e whae e le tai. Ia nisi fo I e whai o la tūtō ninga fo le whaasino sino ia ta vale ma vai le au a mio vale e rungo le au wala. A ni imata mai ta I leo leo. Au la tau I tono o le potu a onga. O le au Faiva ma le au Faiva to anga. O ofiso le malo, ofiso o pisidisi ma company tu ma oti ale atunu. Ka malo yo to Faiva. Ya. Mapumai ala ia I le sanga o le ua a matafo o na ngai le a fo I ave o le la. E le no whanga e mapu I le tu langi I sifo. Wha mi moe fo I le nā tae au ua tūna I atu. Ia, sa au tau whafonga fo I se au nanga ma le tūtua le sunga le rii. A oa o ia ta vaimeni. Malona au waa I ta maitai ma tau sala la le le. Ia masa wha maria I nai fo I lau sila mai moa. Ia malau whafong anga se yo o mai foi I le whale ai kua tia. Ia mana foi kiwhinga. Se yo o mai I le tō whaia whonga mua o le vaibonga. Ia pa o le whatalenga foi ia se umanu Francis Ioane. Ia watu ele wha malo tiute ma Faiva sa ngā lue. Ia ma tautua atuai lo tātou o tunu u le nei aso. Ia ma wha moe o le mau o le malos. Pe a rusao le whale kangaka. Malo lo le lei, sa ili matangi ma le malosi, toi fo I mai ia I wha au le au nanga ma le tautua I le aso a tai au. Le toi tau fola ina le whala Samoa, o le nā ua mai o na utu le salefu le tai au, pa ia I sa ma whai ngā ma ua so o ai atu wao o Samoa, I le ngafa o lo le I, ua so o ai le atunu, pa ia le I sa ma whai ngā o le atunu, ia ele toi tau avatua le nā mea, o le nā ua malama iai. Ia whare o polu tutofi o le lātou matawha ioi le nā e li po iai tama ma ainga matama. Ia te nane fo I le whawhare o poronga. Le songa tu mua mapule I tu au malatau ainga le taima le maa au fonti o tama le manua tele ma tō o le whare ula. Le la au nā motasi ma le nofa ma upu ma le mamalu le whare ngafulu ia te oe. Tu mua le motu ia tuila manua. Ya, alo mai, o le whaapoponga, o le tātou por karame, ngā Gagaifo Faiva. Ia ele ngata lai lea. E whaatalofa, ma matua pēr le tuu ia te utou. O le au whainga luenga tutofi e le tua. Ma walunga I pēr se vi inga o le tua. Ia, whapena fo I ona. Awane I o tātou whaoa la ei ma mamalu o le tua. Whaftai I le whai tālo sanga, ia te utou, ia le au whai ngā ruenga o whioi, ia ma au whai ngā ruenga tutofi I whata whai taulanga. E fia I le ngāta I New Zealand ei, e whapena fo I Samoa, ia ma so se tafa o le lalo langi. Whatalofa pitoa lava I nai te mam, tina mātua le atunu, tu asin sina, pa anga tō tino, lei a taua se vea I so se teimi. Ta moe moe lo manui o tau, ia whapena foi ona le lei le ngā luenga whasosoani o lo o tau si ai o tau I Malta Malawa. E malato foi o lo o whaatinoina le ngā luenga o le au o nātu ma le whaatino o tiute patino lava I nai o tātou te mā matina mātua. O te wawai ato le vai teimile nei o malolonga foi o le aonga. A ngā inisi o tangata o le tupulanga televau I lato malolonga fo I lea e tā pena I mo suenga. Ia, e tere o lea fo I o le nauna watu e talanoa I nā mea. Awa o tātou umana ui mai I le ala lea. O le mea e te lulu, o le mea fo le nā e te sele.
e lulu, e lulu le mea le lei, o fatu le lei ia, e te sele fo i fua le lei e fua mai. Ai e lulu fo le fulfulu, e te sele fo le fulfulu. Atu le whawhome, e ringi kala kalanga, o meo kala maari e ka kukari e fo ia, ai pe o le winga na le tala. Ia tatu e mafofo i tala wafo le mai le tusi. O le whata otoma. O le tamapoto e fia i lea. O le teine whavasi, po le tama whavasi, e o ai e whanono ai i nāme. Ia le nāla i. O vai teimi nei o le tausanga tātou te turi matai ai, a mese tātou i mātua. Whapena fo i le whanau. I le lātou selenga. Awa o i e whaelo mai ai. Po o whea lea o le a ngā i ai ia le tama ma le teine le si stepu o lona soifua. Pe alu loa au tātou Samoa, pe alu loa e te tau lea la i tītia ia e le au manga. Ale o le nā, te alu e te awaluma la i tītia ia i le awaluma o tinama te maitai. Ia o mea nā whaleanga nuu ma tātou tūpuanga ma le tamari anga ma le whaasino manga o i tātou le nāwai tau. Pea whai au over whawarewalia. Warkalanga ko inga o makua. Ia le vale a ringi ka mai kiki. Wawai aku li poki. English. Ole outstanding. Outstanding. Laku le maths, o le outstanding. No winga. Me o zero lo le na, o le C, po le T, lai. Fasiri lo le koinga. O le winga, le nei mea. O le outstanding. A le mai, le maka e le pas. Fai mai lo maltala lo matua. O le out, o fafu. Outstanding. O le tu, o le no winga, o le tamata ua. Ngā rea waku ku I whawha ala he whailea onga. Kala maari e moi. O le vai tau o le loi mata malingi. Loi mata malingi o le fifia. Ia ma loi mata malingi fo I o le whaanonoa. Always brings back wonderful memories. Wow, ia sa onga le tonga whau. Well, ai a tele ni aso lea onga tate alua I lea onga. O le tolu aso. A wafo I o ta ita o le matua o le ainga. O ta ita e whaatua tua I le ainga. I le tatauina mai o le susu o le pofi. Ia uko wharangorongo le mea ngā ola isa vea. Ka kau susu o le pofi. Sae kapu vai pofi. Sae le pofi atoa e ave e fua. E I mea sa whai o le matua ainga le nawa I tau. A whasi le pofi. O le pofi e ave le bandu palangi. Ia wale tupe maua wase whanavelavi. O isi masina, e whasi le povi, o na tuu la ia le I tonu o pū. O oma na tuu ia ka lone fo, le fast food wha le masani nga whai ele pulu o Samoa ia so ia. A ua tumu I le meo le masima. La le mea le whai I. O le whaasao. Tipi ia ma vai ia le ala ngā povi, ma le povi ato, ma tongi tonu o le masima le talone, fasu ma le wha. Ia ona toe wha ona toe tapuli la. Ia ma toe tanu. O le wha mafu le na. Ia matua le lei eile ano le manufasi. E alu le lua masina o awa I mai. E whai I tau mafa. Ale ainga. Ia o tō wawa aila I eile. I le mana I o nā o onga ma mea sāta. Tami mai ai. O poto whaana mua. O mea nā o mai isi atunu. Awa le tio fo I talai le li faola iana tusinga mana fo I saunoanga. O tau o le masimo le laulangi. Au kou le au ngā la whaila o tau le masimo le laulangi au kou le au ngā se mea. Wale o ngā se mea ai ma ngalo le le se mea. Awa tasi lea elemene siri o na tau ngata. I le tele o tausanga malona tala whasolopito. O le masima. No.
ia le nala ia la fa ngolongo me to tele na yo uso mo to fa fine ainga wo me masani ai mai se la vai le tu langi le i le tu malo le no ama ano ama le fa solo mai ai eva fusi sal lesi se yo o mai i sal bo fata ia na alu lola ia le anga iuta sa un yatu mo so la ua mo manunu ai fa wau ia le la tele e anga i atu i lufi ma fale apuna ma watu ai i fale fa ia ma fale vau ma anga i atu i le atu ale pata ta ua le na o lo le me ngai sawa a wai lo le me ngai sawa ke lo fo i a se le a wale ke lo e ko fo i e tua ta ua le na ai pe no fa atu le taimi le selsele mo matua ia ma whanau fo e tabaiti matua fia i lau a mai tongi suenga ua manuia ta pena e aru lesi aonga ai mai ia lea fo ia tongi o istamaiti ia e whanau ndoa i lava matua ono le nātou talitununga tala tau whaia le mea silisili se vai mea ai o fua onga le au ma le pō mea o malapa o le vavai atu. O le taimi e tu uole tamaititi o le lotoa le aonga, ai tu e fo i mātua. E va ai lea i ai le meo leo la vale pe o le polo sa whanua fo e le te ua vātua whafonga mai e le tenu. Nanga fo e meo so whanua e u lava vale mau sino ala vea ele tangata e matua le aonga. Dea leo na whai pese fo i a le tenu. Alongo i upol pese. E te fia ta mali i fua. Ai loa i ona fua. O a fua ia. O le ale manu le wha tusa i ai i ale. Ia wha upunga le tusi pese. Matala ia o muanga ngana, ma vaunga ngana le atunu. E wha tusa i fua le solo whanua le manu. Langa fo i ale te ua e ula vale. E te papa ia tulo i ai tuma o ele sal whanua. Maru lato, ale file muia. Mea lana e tau originals. E tātou te nofo mātou, ma tātou mawhawhawha pia sole. O le sa o la lea, o le mea le whatustusa i ai, o le sal whanua, e file mu. Ai a olo ina whale tonu. Tau papa ia tu ai ona o ele ngata ele i te ua lua ia ona ele i ya oina manga ngau la mi o le solfanua ia le na fa no angala na ona inisi matua ia ai o le tu o lalo le ia tu severe ia au te atu matangi ia lofa i lo atali lofa fo i lo wa fine mal malamba ia pe ma fu se ua lai una whapena i o le tama ma le teine pe ua tau a mio ai e pe o le a mio le tama po le a mio le tina i na whainoni o le tala le na o tau le whanau whalongo i o tau mātua whalongo mo su stai le upu e o atu e tau mātua e o tau te whataitai i me whai e tau mātua e o ka kou kari ia a lai avatu e fo i le ama sisi o tātou e ami o tonu masao i lalo le la ia e pe tātou te loa lava e tātou to e fo ala mea ia mea e tula i mai a ia o male alofa pa whaatonu tonu male ono sai male lav pale e lua upu o le a o male a o ai a o A apostrophe O apostrophe A apostrophe O e lua upu. Ai a o a iloa. Nena ilo lola ia lea. O lea o i le upu ma whaataita inga le lei. Ai a o a iloa. Iona ilo lola ia wa o a iloa i le mea malo. Ia ma le mea ma ingi. Ia tāru sia. Ina ia share. Ia matufa fo'i experiences o to mai ma nga waa ma winga au anga fe so tai e o mai ele si matua ele si fo i matua
ia awhai o ngā lue mo oi. Le ala leo lo o wha e lau whanau. O lo no winga, e te tau fwoi lana ngā lue mo nisi mātou. If it works for you and the way you handle your children and different situations, then of course somebody else, another parent, would learn from your experience. Le tā ua le nā pea upu masani o Proverbs o upu tomua o upu whaapongai ia o le whatuai upu, whatuai ma upu, ma whatu upu o le atunu. Pea o le mea le nā. A wise man learns from his mistakes. O le tangata poto, ea o mai iana mea se se. But a wiser man learns from other people's mistakes. A o le tangata wa silisiri lona ata mai mo lona malama. Wa oina oia mai I mea se alis tangata. Nga ia ua inge kango iai ma papa iai ma whai nāme. Ia le nā. Pa malo le ngā lue le atunu, leo wa ngā ngaifo tō Faiva, ia ma ngā ia tu koloki le card, sign out, ia ma ngā ia tu loa I ta vale, ia pe alfo le pasi, pe alfo le train, tau tua nā ma autou, tu usao mea whaingaruenga le company, aua tau te o ma whai meo, vai o mea whaingaruenga, ia masava vali e se atuai ma le lotoa, ia ma le pā a le company. Ia te tau foi ona tātou whaai tete, ma tātou pui pui foi, I nā aseta, ma le tau le lei o le company e te ngalue ai, a wā foi o lou wola tanga lea, o lou malua papa lea, o lo o maua ai le whalawa ma le pata, e tuu I lunga le laulau, mō le teimi umi o lau soifua ngalue. O foi, e te tau aiona e pui pui I a seta male taua, ono stasi nao to maina o uina. E lo foi tangata, o le tūsio ni tū la fono, e pui pui ai, safety policies to protect not only yourselves, but also to protect the integrity, the assets of a company that you work for. E a vea I tātou oni a seta, I te tonu o se company. A oni a vea I tātou mantangata e taune liabilities, o le winga o le nā upu, o tātou o ni tangata le au ngā, o tātou o ni tangata mani au na whai mea leanga I le company, and we are at a big risk. Tātou o ni tangata sili atu na leanga e tauna whiwhi, ma whaai tete I le company, o le alala mea le company e whai au, o le kuri o Whawhia ngai ngā oi le company, ai le kuri o whawhia na alu ma avele ili yafia le tele o mea maali e. E a wao scenarios e umana, e au mai I luma. Ia le ngata fo le na. O le au te tala no atu langa e tele experiences wa utu la ia I luma o uni, ia ma whi naunga ma uni, ma company, ina ia sefe tangata ma latu ngā ruenga, I le tū la fono. Serious misconduct. O lo palau vale I le pule. E resi mato whamsinonga whaku le pule. Ia o le ala vale angol, nā tala e whaia e tangata umare, nā tala ai rai tutu o I marawali I o le uni. Ia na mato whi nau e ala ia le. Whatu e sili atu. Le onga o le papai atu, o le tangata le ki kinga le ua le pure. Ai, no le whawhai pusai le pure. Io, ai. E matau tia cases mātou te talanoa ma mātou koe amako pa I lima e wā mai isi au li o le uni, lesi vai tau. O le tutongi membership o tangata whaingalwanga nei. Ai au mai nisi o le uni. I whi naunga nei wha le tūla fono, ma ina ia toi wha sauina ia ngā ruenga tangata nei. E o mai e pe e au tangata o le uni, I o I le au whaingalwanga ma le pūlenga o le company. Nana of silly, yeah. These people are members of your union and they're paying a fee. And they are financial members. And why does it seem that you are lenient towards and being part of the company's argument rather than arguing for the sake of these people?
Ia lena, e tele whamsanunga o te man malo oi, ma toi whafo i le tele o tangata. Ia lātou ngā ruenga. Ma paki. E ngā whai ole, sorry, kou wā mio vāri, Ma lea mai so o kou I, kou ke le fiu. Tā ua le nā, o ngā ruenga, ai mai se o leo tātou tūla lata nei. I le whai ungo le tausanga. E leo toi umi se taimi. Ia, no, o fo lea ia tātou paid off holidays. Ia e. O tutongi fo lea mo vai aso e wha, pe ono, pe valu, vai aso ia la e malolo ai lo holiday pay. E le paketi ina, ma le whaatulunga ina ia mautino, e te toe e atu le ngā ruenga. A o lo o le lei pēr lau whaasoa. I le tutongi o le mokesi, po le tutongi o le rent, o tātou groceries every week, or weekly groceries, o le tātou eletise, ma le tātou suavai, o le tātou pensini o le tāwale. Ion, ia mana I mea nai, e tu ese wau, te lo le lei o mea nai whai e istanga te uana o le tongis fuluai. Ai alafo le tupe ia mama. E wha mai, ia lewa ukang fwoi ko kongi lau sfuluai, on your behalf. Mai, tu sape tau te le tongis fuluai, ma le taulanga ana pong. Ia leo te tango tu tongi, io e matusi e iu tau ingoa I lalo, I le lisiti, e whaktalo whai si o matutina. Mea lo whai e lo matua a le, la ngona ai ia le manuia ma whaamrianga fo ia le tua. Ia, na, tasi nam taupu tātou te o fo ia I se taimi la ta mai e maa lo le iei ngā ruenga. Whai lau holiday pay. Ia, ona whai leo le tātou whasoa. Prioritizing your paydays so that you can return to work and there's still a surplus in your pocket or in your account for o hanisi mea e fuafua iai, e taufuina iai, ia sine se leni I le mea ta o le suspense account o te tango whai. O ia alu e isi fasi se leni fo lea. Ana ona tu ua I lava ina. Ona e whaanganga mo whalawe lave tula I mai. E maise o whalawe lave whafose. Awa a alo a auso lo le mele o le whaasolo oti. E a tō le masina. E tai tō lua tangata e whioti le vai aso sasia. Ia e re mani. Ai, o le talale mātou te whaasoa I malto. Ino man lo matua. Mama papa. Wai tau mai loa. E le tangata leo maliu. Tau mai, wai le si leo maliu. Ia. Ona whesiri atu lola. Ia lea iai. Papa. Oi tangata ia. O le ale tātou so tanga I tangata ia. E isi e mātou te tau ia I le ngafa ma so tanga fo I wha le tino toto ma usunga, whapenata, usonga ma ainga. Ai istangata. E te le I whalonga mumoi, na e whalonga mumoi fo iai. Ai, e te le I visiri apo le ale tātou so tanga whale ainga I tangata nei. Au tangata nei. Ia, o wō mama e le tui ina ma le olo matua. Le ngata le kalesia, ia a o maftanga I teimi o lātou talavou ma ngā lurue ma whai ngā ruenga whatas. Ua mātutua I wholava. O lai o siosi ia. O siosi lava nei maftanga. A tupu moila se whalawe lawe o. Ia, ona ta whai atu le iei. Ua peia se marapangare me leo tupu le tātou aingari mamamba. Mai I le ale I tu o whātu le ta ilua aso, ta ilua vai aso, ia tangata I whioti le vai aso e tasi. Vai fo se account, e anga I atu e nai se lini fo le whapapu, e whai tau uma pe to fia tangata le tu toe o le tātou ainga. Rare me ua furi mai eile atu a whapema. Ia ai maari e talato ina maloma tuai. Ko a inga whawhau. Ua le upunana. O a inga na whawhau. E le eise so tanga I le ngafa. Ma le whaia.
ai o a inga na whawhau ona o le upu lea, o le vāle lei. Sa whetausia i ai, ia maanga lele atu, anga lele mai, le mafua ai le upu lea, i le anga nuu o Samoa, o le au mai a vatu, o le whaaloalo i le whaaloalo. A whaperetania, o le reciprocity, o le reciprocal aspect and element of Samoan culture that underpins the love, respect, and service to our people. Upulena e ta oto le whaavailea, e mafua ai o na whanau mai ia de tātou wanga nuu, o le vāna nofu, o le vi a o le vā whetau siai, ona o le whaaloalo i le whaaloalo. Tu wha inga nā manatu ma mawhauwhaunga. Ia, o nai au, o ngā manai motu ngā awha, ale tō ina mala o le matua. Warea tātou o ne fo i rwai teimi o le tausanga. E whaale lei ai le lau whai na masai. A wao le tele le nao ainga. E le lei lava i le tausanga a toa mea uma. E o mai loa i le kilisi masi ma le tausanga fau. O to o nai, o inu ngā pia ma pātia a inga. O ina e masai i lau wha. Tātou te vivesi e. Ea. O nā whi ese a iei lea ma vāle whangatia i o tātou a inga. O na tātou sāwa vali e a lea whapena. I le nā vā te li whapena. Se i o fori kirisi mas. Tātou o mai, tātou fusi, ma tātou whewha manga loai. Ma kisi. Ioe, whamai, I'm sorry, a vele umi o le tausanga. Umi o le tausanga o vāle whangatia. Au teimi ia. Christmas, a new year, the festive season, it's time of forgiving, time of giving and thanksgiving, and time to hug and celebrate the birth of Jesus Christ, and time to thank God for the new year added to your life. And then let's fight again. Te kako ko spa foi na ia de ia ka ape foi na ele on filiari. Ka kai lenga lava le me esel manai mali wingo tatu tangata malato me fai. O istangata e o mai lava e suasina mele titi fa penei. Tātou te fusua i le aso Christmas. I le aso e whamna tuina, i le aso i fua le tātou li whaola. A rela kako mai. E whai le aso Christmas. Ma o kako aso fusu. O kai. E o manei o tātou tala noa ai. Fui ma tātou tali e tā pena atu iai au aile o toi mamau se teimi. Fese se a inga nei. Ia, ere ngata i le vāo uso matua whawhine. Whanau ma matua. O tai to alua, o uso matua whawhine, o lātou tai to alua, o Paolo, e whai mai. Ia sisile le upu na o le Paolo. Lo malua papa, o e whai mai, e sili o na tātou wālo lofa i ai. Na wā o i o le malua papa o ai, e te maluai pe a e te muia, e maluai pe a e la ina. Ai e la isi Paolo e o mai. Ta lepe i lalo le fale lea sa e la sa e maruti ai. Ia tate ata lava wā o ta ita sa whanau mai se ainga toa tele tangata. E winga ese tangata. People have different characters, personalities, different scenarios, different situations. You name it, I lived through it. And wa ve ma mea mali fo le tate mafu fo le se me fo ia ta ula fa longo malva ai me ala wa I yeah, Leonard. Let's all look forward at some point of ole
toe laulili wina. Ia toe whaapawhala o nisi mea ai au mai nisi mea ai toe fatu wai. Ia mateu te wai le sāwhu lau o le tātou lava ainga la tau ma mea. Telefo i tangata o le amalanga i Samoa, leo whanongolongo atu nei, e le ngata i umsanga ma whauru whalenga. Ia whapena fo i aso fi o le kirisimasi ma le tausanga fau, nisi fo i o le amalanga e whaapale i swafa. O lātou ainga. Ia, ma whae e iei pāpā. Ia, mai tā ua la me le o tala noa tuai nei. Nga leo o toi a whelo ma fau. Tasi la lea taimi mānei a e watu ele fau tuanga langa i ele tamai titi lea e whao malo. E whao mamalu o swafa. Mai te tau na watu i se whautuanga ma le ala. Whalta miti le whaila na polo kalame malo na tō lua fo le mai nai. Sydney, Australia, le whale o pi inga. Ma satani. Taimi tōnu ale nei e te alua i Samoa. Wha mamalu le lei. Ma whae e pāpā o le swafa tole a foa. Ia te oe pe a whai se mea i lo fatu malo manava. Wai ni fatasina wai te laulenga oi o le palemia laulenga oi o la auli lau mailenga oi o le atau sa vela tau lau solo nga oi o tangata o le kalesia ma tangata o le o fai fe au fa pena foi i le malo a leo foi atu au e te eu ese i le onga la au o le naita oto i le nga oi ma le fau mbea o le mele naita fai e whaonga whaongoi, ia le suafa tole foa, whaonga whaongoi, whaasoli tula fono, ma malu ma papa o le suafa tole foa, te whaonga whaongoi, ma whaatasina, ma malu o le suafa tole foa. Ai te le alu sa aia, e whai whalei sau nofo. Ua wawene tā ua me ia watu. Tā ua tele, a le nā le a whaau malo, ma whaau malo ai lava. Ai te le whalong, o le whautuanga male alofa le avatu nei, e le esi matai, ia te oe le tau le lea. Le whaafonga lau ainga, whaafonga fo i lau e kalesia, o lau to lua ma lau whanau, o uso mautua whaafine, au te ofo i le lea vatu o se whautuanga, ia te oe ma whapeata. Sa ia, wa lava lea, le whaava lea ma le whaatasina ina o le tātou ainga. Tātia le swafto le fo, tātou wo i sa mua whaifa le lau nofu. Ea, ea o ngā, ese le tā ua tele, whautuanga watu ma le loto mama, ma le nganga mama, o le lofa le suafu, ma le lofa atu i atu, nā fwoi tiro lava e lau whaife au, tiro e ma le fine whavalvalea le nale o fire station ma Mrs. Shower. Whautua ino, la la nga le fine ele fautua le lei oi. Ina ia o le lei i Samoa. Fai le lei, le nofo, le whaata mali i ma le whaafu tupu o le suafa tole foa. Nei wawa aile ia. E te le mamboe lava, io, e whapena fo i o na wha fai pea se ia o e na whai lau whaafu tupu. Ia, ona tā ua la ia lea. Ole ala le mele te lu ia me te fie spa ia le atu sa ve mai si o li la fa sa la fa tu te fie spa ile a te fia be te fia be pasi ele polo oi ia oi ia ai ta wo tele le fa manatu ia wa se sila na wa fio atu ia le fa sida ia vui to le fo vui ia po vui fo i masina mua. Ole tama ole wha amau, ole wha tumutumunga ole inga sa tuala. Ia nau se i po le alavalata le whai a vui. A ole nau o mai o na whaifo. Ia ma wha pena o na whae e papa o le swafa tole foa. I to tonu o le tonu uma le tau ainga. Ia, manu li i le swafa. Manu. Mel nai loi e te le manu le suafa. Ona e te le papa. I wala tala nā tangata whai mawhau. E ala na whaatasina whapena. Ona e leo saumbea.
ma se mea papa i ei lou tangata. A whai o ni tam whai ma tūlanga whapena. Ia whai la ire ma se mawhau, ma se wha tatau. Ea lana o si i le tūlanga o le talanoa atu. O leu talanoa atu wha uso matua, ma wha le tamā. Ia te oe le atari. Au wā, pia rawhai atu. A tātou wōlo e talanoa i upu. E fue ai le tangata. Ia, e leisa panga. Ioi, e leisa panga. Ta ilo i meo a upenga ma ai ma le me ta aloitanga ta e fue istanga te salu po le alava po le waia po le lau le sapelu po le a. E te le mai la fue fa fonga le atunu. E sili atu lo manua i mea na e tau ai le tā i le tino. Nai lo manua i mea upu ma ai ma upu e ta i 5 kilo kalama le mamafa ma upu ta i se lau kilo kalama le mamafa pe a fai e te le malama i le mea tau le fua upu e fua ai le mamafa upu ma le ma ai o upu. Ia, tata lofa a bitoa i ate oe pe a fai fatoa e tau nuu mai i New Zealand ei ma o te roa le fai tuto o le lalolangi ma o te roa i leo atu ma le toe fo i mai. Ia, whapena fo i la tau o lo fau malanga matuua lau whanua me ele o lo Aotearoa nei i ria le fai ngā malanga ia masa ase singa fo i atunu mau. Whatalo whapitoa lawa i lo uso mua avasa i opu so alo leo tele lolo vai. Ia, ma le tausi a le sina ma lonu malanga whaftai le atua ua mauatala ua tau nuu ma le fia ma le manuia. Ia, ta si mai masai ni le matangi a o le anga le leio le atua. Iwa masino. Sa iei nei. A o le anga le leio le atua le na ua toe tali watu le whainga malanga. Ia, ma le manuia ma le fia. Ia, ma le malos e ui lavala e li a salau pasene le malos a le na ivas full pasene ua toe fo i atu. Ke ranga o le kele o le mea le na. O le mea le alu o le afu. A le la tau nuu lo i Samoa. A wau stangata ngalue ia toe anga i e na ngau le vao. Ia ma vai fol ka papua alela o la koe fai. Na e tāti na ele na mole anga i lumba. Ia mautinoa. Ia lava le size 2 te leo tātou whanua. Ia alai tu aile o whai i eise mea le teimi le nei. Ia, le na, o te whatalofa tu ia la tau o lo ilunga o le ala tele. Ua fo i atu nisi ua mai a la tau ngā ruenga. Ia a o nisi i ua tāpena pena nei. Ia mo le sifi po. Sa matala noma le tofa ia fonga mua le vai monga. Seu Manu Francis Giuliani, ona o se fianga tele lava. E le whasi silanga i le aso ana nafi mai le uni la kapia Samoa. Ua tō fia i nei ia le tō whai a matamua e pati sa lima. O le whai a o ngā ulu lea. Mō le tātou au o le teito fitu a le manu Samoa. Lea o fōfō wantu mō le tamirusanga la Oceania Sevens. E Solomona Airport wantu e le masina o te sema. A le lana ta ua ne se manu. Na o le tasi lea le tournament lea o le anga i atu i lalo o le vainga a le whaia o ngā ulu lea. Ia matamua e pati sa lima mai le fio anga sa le longa vai atu. Ia sala whai ma le whale sala whai. A le mele o te whatoina i. E te tau o na toi ta ngai masi sila wa o le head coach fo lea a ta maudi. Lea ua tolu tau sanga soo. O whapena o na lātou tu lai mai ma tau ave le siampini. Ia tālu si ia le toi taliu mai pe a mai ale tāmiru sanga leo le coach of Tamauli. Lea vea i nei ia ma tamu e pati sāri ma whaia o ngā ulu o le tātou au o le teito fitu o le manu Samoa mai le fionga a muri anga tele po le sunga fo i a whata Brian Lima.
Ia matoe tilo ma sila totoa i ai. Ia le tātou uni lakapi, ia po le lakapi Samoa foi, na ia wha wau lea ta whinga. Whapena foi ona whiriwhiri ai le tamaitai o le head coach, mo le teitau fitu a tamaitai. Filoi Fatima Eneliko, mai i le manusina. Ioi. Fai mālue, ea foi e mai sau piputi. Lea son nafi. Na o tustusi ai lavai le tele o notes ma me fa manatu mai ia te umata upu ta ua e le fa so ma le talanoa a wa o le son nafi. O le aso sful ma le tasi lea. O le masina o November, o le masina o lona sful ma le tasi. I le tausanga e afe iwa se lau sful ma le tasi. Na tula i mai ai se vaenga ma tauti o le tala fa so le pito. O fita tau o le lalulang. Na fa ingoi na i le aso na nafi. E o mai i le aso. The International Armistice Day. O le winga o le nā fa upunga. O le aso fa vao malo. Na le tango au ai se fita i se pelu po o se la au malosi po se whana mana tua. O le awhi se lau suma tasu le amatanga leo. Ina ua ngā pā i le taua. Mua lau lanki. Ia whalongolongo le history o le mea. History 101 le nai mana i te le wai whalongolongo. O le taimi mua lea. Na tilo ai te itai o malo. I le vava ai atu, i a lato au tau. Ma le teleo o ta ngata ua mali liu. I le pulfana, ia whapena fo i ma le sapet. Ia la au malosi, whapea fo i le anga ese. Ma isi mea tau whaatunu tonu. Na whai ai lola ia leo le malienga. Tasi lava le aso. Le aso sfuma le tasi le nao November. O le aso sfulma le tasi, o le masina sfulma le tasi, le afev se lau sfulma le tasi. Na des a mai. Tu sala o lea tātou te, i le tala whara sol pito, maata na tapu e mai le vai taule na. Tu sa o ngā teia e sfulu mita, o lo o iai le vai ngā fita Amerika, ia po o Lucia, po o Siamani. Na tuu mai lalo a upenga, ai sava vali atu le neitu o Amerika ma fita. Sava vali mai fita Lucia. Sava vali mai fita Italy ma Stalin. Fape na fo i Siamani. Ua lulu lima. Ma fusi. Ioe, ma ofo alofa. Mea uma. I le whalo fani. Na o se fulu tasi fo i tu la na file mu umai. The history of the Armistice Day, when everybody was disarmed during the 11th day of the 11th month of 1911 during First World War. Everybody laid their arms to rest. Enemies and foes, the American soldiers, the Nazis, the Germans, Stalin's, European, Russia, no mai fatas, ma fusi. Na uma i tu la sfulma de tasi le, ile aso sfulma de tasi, ile masina sfulma de tasi, ile tausanga afi va sfulma de tasi. Afi iwa se lau sfulma de tasi. Ia koe fo ia o i lau panka, koe pāpāru ma whang, koe makanga kapingi kang. E se matau ti a mionga mauwinga o tangata. Ile le kea, ma le mafau. I le tāua o le ola o le istangata. La tātou o i se balolonga, so o ma tātou tala fo i leo tātou whasisilanga whapisnisi, ia so o toi ma tātou tala fo i vai whanua, toi fo i mai, wha wau le ngā ngaifo Faiva o Samoa, i le nei a fiafi le asolua. Malona ngā lue.
Radio Samoa. Talo falava malo le ngālu lue si mai le whaafafonga i se whaapoponga o tala mai atunu ma mau ma le Pasifika mo le nei fo yaso. E momo atu mai sa e tu tonu, wa whaatonu ina nei le minista o tupe Israelu o Bezalel Smotrich le whai o tāpenanga mo le whaaoa o Nofuanga sa au ma waitanga ta Israelu le West Bank. O ia leo lo wa ia Nofuanga ma wa ia whaailoa, wa ia whaatonu ina le sauniuni o me mana o mia e whaatonu wai le whaamoemoe. Pai mai le CNN e le o mautinoa pe o le ale umi o se naunau ta inga ina ia apalai a tole tu la fono wha Israelu i no whanga ia pe o le West Bank ma pe ia i fo i se avano e whaatanu wai. E le o ia i se whaamtalanga me le ofisa o pare mia e le whaatanunga le a Smotrich pe i tai i le a sona nafi se whaino inga le minister vai pafo ma le au whaasararau na ia ta uai e le ia i se whaiunga ua mautu na mata upule nei i le whaoa po o le avea Israelu o ia no whanga ai sa whaatara noa le mata upu i le teimi au tura i mai Donald Trump i le tofi presidente i lo no lua i teimi. O se manatu o whaeroa i le fia o Palestina wha mai alatou wa a mata wha maonia na lava wha amatalanga sa la tua sa maua e whaapea o le naunuta inga leo Israelu ia whaoa no fuanga nei au le io o le lua a whelus fururima. Whai mai Smotrich i le paramene a Israelu o le malo o le presidente whiriwhiria wa nei o Amerika wa mawai le awa noa tāua mo le malo Israelu. Ma na le paule i tue ave sea i le whaamata uane o se stete o Palestina o le apalai lo tu la fono Israelu i no fuanga umaia i Uteia ma Samaria. I le urua i teimina President A. Trump sa ia mana ia i Jerusalem o le laumua o Israelu ma tūlanga whaalolongi o Israelu i le Golan Heights le ana whaua mai a Suria i le awhaipsela wonus fitu. Mai wharani ma le UK o le alangolango pea e ia atunu e lua le atunu o Ukraine tūsalava po le ale umia mana o miaire sosoani e whaamutai le taua malusia. O taitai o ia atunu e lua o Presidente Emmanuel Macron o wharani ma Sir Keir Starmer o le UK o la whaeloa umaia whaamtalanga i le whaelonga ina o le Armistice Day. O whaeloa mai ia finangalo atunu e lua a o talitali ai le to telepe whaamata le a iai se suinga i le langolango a Amerika i lalo le Presidente Fou ua whiriwhiria nei. I le itu ina lava Joe Biden se whaatangana i a Ukraine e whaonga itu ai ngā upenga lualuma mau whaasanga i a Lucia o na opopolenga nei whaiwhai te tele i a Vesinga. Pei tai lawa whasiringia nei le tūranga lea le ai i lea whai unga pe a whai ai amata nei ia le nofo ingalo na lua Trump e le ngata i le langolango i a Ukraine ai whape whea foi i le NATO. I le whai unga rewa yaso sa liputi ai le Washington Post wa mai ona tala noa Trump ma Putin e whaatatau i le taua lea le wama Ukraine. Whai mai le BBC o lo te ena le Kremlin na iai se tala noa nga whapea na whaia.
Mai le tunu o Haiti, wa tau fia le tu mau mo le teminei le tele o whainga malanga nisi o company vaalele, anga i atu le atunu ulea, ina ua a fia se vaalele sau mai Amerika i pulu whana, au tau mo whai e tūra wele ele i Port au Prince. Whai mai di poti le whainga malanga le Spirit Airlines mai Florida, na toe wha au iana i le Dominican Republic, e wha tūra wele ele ai le malai vaalele i Santiago. O lo wha mnu o ria stangata whainga duenga o le vaalele ai le tinga ina, au lo saunga le mu uma le pasese. Whai mai o le whaatolu ai leo nos wha ia wa lele ui ane le whaitu lea i le lau mua o Haiti. Tūrei mai lea whaalawe a whaatoa a mata le paia inga le pāre mia fōwo le atunu, leo lo a fia pei ve singa kengi masawanga. Whai mai le pāre mia fōwo lana wha mua moro ave le wha lelei o le saunga le mua le atunu. E lua isi company wa lele mai Amerika wa tau fia fo i le tu mawala tō whainga malanga i le whaitu lawa lea se i o i le stofi reverse nei. Mai le Pasifika i Samoa e ui le solonga le rei o tau mawhainga re whetu Samoa i ana ta'alonga taruai e whai mai le whaia onga e te le lava se ngā ruenga e fia wha mai aina. Ua whaai roa i le mai al ta'amisanga na ta'aloa i au noa ma se whaia ina wha mautua i lo lātou wa vanoi rei po le rarangi e me se rei po le Pasifika ua whaia i rea wha mtaranga le rei whaia onga Jamie Soward e le i taitai lava o na mai ar ngā ruenga mana o mio na whaatino. Ni putere bei de New Zealand na wha o Sofia o le fia mana lango o toa tele mo le awa tamai ta i Samoa no le tūranga le rei o lātou tau mawhainga a le manato le whaia o ngai maumau wa i lava i le whaia o nisi suinga tā ua a wale isi tupulanga o tamai ta i tā alo i le rumanai. Pa mai le ri whaia o ngai le ana soifuane i Canberra e to rua na Ionalo o ia lango tele i tamai ta i tā alonga ma le aasia si fo i Samoa le tausanga fōmano na ainga ai le i whaia rei po le rarangi. Na whaafatai ere ri whaia ongara na au whainga ruenga ma le au, ma le whaamtaranga o le mite le whetu Samoa wa iei nei, ia si i ane le ipo le rarangi ta alonga le lakapi. Tana muni mai fiti, wa i ulawe na mariule li fusu mai fiti wa whaingoe nisi o le isi le whetu woso o fusu anga i le atunuu o Ubaid Haida, le fo iei loilo na ingoa o Nathan Sink. Sa tau fia i whare mai stemi utua na iona sa matapongia i whafo mai o le maia, ina ua whaia ina rea i fusu mai seina e wha mautui au stadia, Brungai Show, i le la fusu anga i le sorua ono o ke topa. Na fusu foi ia le rile mo fiti mo se avanoa i le fusi i le IPQ Asia Pacific, le Super Featherweight, i lalo le South Pacific Boxing. Na tau fia i le whare mai lau toka ma whaia i se tau tonga i lona whai ai se turou, ma sa iai le koma i le mai ai o le tau tonga peitai, lea la wai uina maliu le sona nafi. Whai loi wha mtananga le au wha salalau, o se aso wha noa noa le nei, mō ta alonga i le atunu o fiti, ai mai se lava i fusu anga. Io tala nā me le Radio Samoa, mai atunu e mamau ma le Pasifika foi, mō le nei foi aso. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. Mō le vaenga o soosangase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mō i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mō so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awani ABC whaasala laua tu sa o Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se furu tolo o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waili nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se furu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Talofa Samoa,
O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Whaongāle tau tua le Pacific Easy le masina a tō November. Ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tāna au saunia mo ana paanga. E luas fulu whailonga mo Samoa, luas fulu foi whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whabitoa nā o le lima tāna pēr whaongāina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whaamomoli mai lau telefoni whebe ai. O lo awano foi le tātou direct transfer. E te posi mai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le lafaina o lau tupe ai ngā whabitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai mo li maisi au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Beva lau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Bewa o ngā le tātou app po le direct transfer. E whaasawa i lo teimi ai mo se wa tangata fo i le pensini Pacific Easy o la paanga mo tupe whaamo moli i Samoa. Noivo tu, amo.
ono sai, o te ono sai, olo o soi fua, le li I le langi, ule oe, I lau fili filinga, nolo to ole sami. Oh
Ia, e fifia toi whatalofa mo wholofa atu i le pa ia mawalunga le le tātou o tunu i le nei fo i vaenga o le tautua a le siufonga o Samoa ma le tātou por kalabe wa whaingoi na ngā ifo o Faiva o Samoa sa tāpua ia e lātou sai maota malawa ia mese fo i leo whai ngā ruenga to tofi a le atua ma le au whai tālo sanga i le nei aso o leo ua ngā ifo le la ia whapena foi o na ngā ifo ai Faiva o le atunu ina ua lua se fulu minute wa te ai le tu lai lima. Fia e whailo ia te oel whongati e pe o na whafonga Samoa i le teimu o sola e ai se teimi o le fiafi ia o na utou sila lea ma whafonga mai ia a o ma whasoa ma leanga foi ma stasi o te mali o le atunu ue le toi tau whailo ia lona tūlanga ma lona tamali anga. Ma lana tautua fo i a Samoa. Teimile nei o le ua whaatasi mai le fionga le aloli. E le fionga i a pulea i semi whepulea i. Se tasi fo i sa tautua a o talavou i to tonu o le mautafono ma le pale mene o Samoa i le tele o tausanga o tona a o vea mali talavou. Tui au nei, lea au nei tui ina. Ia ele ngata fo i lea. Ta tia ia ma ta oto pa ia i sama whai ngā. I lona ta mali anga. Ia whapea fo i lana tautua i a Samoa. Nunu watu whatingi o tausala. A o ia fo i. O le teitei whono lea. O le whono a teitai o le Pasifika po le Pacific Leaders Forum. I le i tu pā o Samoa. I New Zealand nei. Fia tele ma le nganga whaalalo. Whaatalofa i lau fionga. Ia whapea fo i le sumai ma le tala mai au i se whaatala ulatu ia a le tātou porkalame nei o le nganga ifo Faiva. Māloro soi fua manuia a fio mai e le mauta nei. Mālo saungoa le atau o whaafonga fo i le tunu. Ma ngia le ngō le porkalama. O le whakawharonga ku le ngō le porkalama le o nganga ifo le la. Nganga ifo Faiva. Nganga ifo Faiva. Ia, le nā. Nganga e fo i le. Ia, nganga ifo fo i le la. Ia, o tu sa, pa wa le tai au. Nganga e ai le la. Ia le ala uso le atunu. Whawhakai. Manga i kere le whakawhara inga i pokalama. Wa o ngi fo i aso la mo waku le malama. Ia la. O malama popo ngā, o mai fo i ma whainga ka, o whiri o laulangi, o malanga la mariu mo le oki. Ia la. A o lea o la nganga ifo Faiva le aso. O rongo winga a o nganga ifo Faiva le aso. O ngā maru leo le i le pōngisa. A ua ngoko fo i le whikua le apai i rongo ngō whanga. Ia whakaro whaku mana nganga fia le ataua. E o na kalenga fo i na mea wa whakai mo kako ma whakanga rongi kaimima. Ka whakaronga. Ai mai se whakaro whaku i le tunu. Ka alofa Samoa. Alo fa tele la fionga ile la lori. Ia polo fionga fo te fono o le tu pa o Samoa. Pacific Leaders Forum. Ia ele to tau failo fo ile tunu le ngaluenga o lo tatou. Ngalu no e fatasi mo so tau awai ile tafa tolu o le saidinga malo Samoa. Ono disio mta upu o ngaonga lo a fia ilo tatou tunu. Ele ngata le Pacific Leaders Forum te tai o le Pasifika. O le saufa inga foi o le maftanga so fatasi o sunga i whawhinga inga ma whaiwhi au o e kalesia Samoa i au kilani. Ia e mese foi o le langolango atu o le whono fautua a Samoa. O le so lea sa whale ai i le tātou tawhatolu lea. Ia ma maua umasui ma tātou talanoa foi ma whaasoa ai. I le tūlanga o le ua vave o na o iai le pili le nei. O le toi whaafo i mai o Sitseni i New Zealand o tangata Samoa na ave e sea i le awhi sa lau valus fulma le lua. Se i sauno i le tūlanga wa lena tātou no whaatalitali no ua mai a i le whaitaunga lona lua ma manui ai i le ai o seisi o pati whai e ono i tono le Parliament o New Zealand e te i ai. A o leo au mai le ave a i tu iono le li whaipule e ono ia le pili lea. Ua vave na tātou wo'o i le whaitaunga luna tolu. Ma lo mo lau whisiri foi te vea ma whaafkai mo le kulanga le kako pili le wai ai wa umare whaikaunga runga lua. E fia foi a ma lewa mangi foi le tunu i
le unanimous decision na le parmene, which le mwhainga happen so o ngā mea. O le kasi o le parmene se maka upu. A maka upu le Samoa. A le awa a diari mai a le ngau i ai o ri whaipule ma. Le alawa o mai le kai murmuri le o le aso rua fulu. O le aso lulu o le vai aso lea. Le wa whakuranga mai. E whailo i ai ma whairwhai kaunga longa kolu. Ia ma umai role o rea maka upu sa kako kaunwhai ai ma kako whikai kungai wangi fo le sau whainga le tunu. Ngei sa kaunwhai lava whawao whaupo. Ia ngā rurua fo i la mouka, ngā rurua la mokai. Ia rau kako koe aso ngai momoa. Pei o upu o le tunu. Koe aso la ngai momoa o le kako a ngai le roi le parmene. Si o kako whakasikasi ma le parmene nu sila. Kako wharongolongo le whaikaunga muri. E o se mea si le whainga mākango whio le wā mai o le parmene nu sila. Ia o purungonga waku le kako akungu. O ai leo se mea kārawhengai le ngau ai o ngā mai le whai unga siringa le rei. Ia e pei fōringa e kau whemusu ai ma pei a mumusu e o le rom. Ia o le nganga rea. Sa vea? A ro whaftai ta ua tele a o ta whasoa le mata upu le nei. Langa o lea sa au mai le whatuatuanga le tunu u le tafitolu le nei. Ia, walu fo i suanga le vatele, tātou malanga, o mai, ma malanga, pa isi ma tā upu e tele. Au lea sou tali tununga, o se tala fia lea, o se tala le lei lea, a o le io o le kilisi masi ma le tausanga fo, e pei fōringa mai o se mea lofa. Mō lea tunu, ai maise nei o tātou mātua ia na soifua tonu, e le vā leo tau sanga la fe se lau luas fun ma le wha, ma le afes, iwa se lau fas fun ma le vatu. Nā sa mitanga i lau a fionga wā o le nei ma ta upu. O le a lolomi ina ma wha mawina i le tala wha solo pito o New Zealand matangata Samoa. E ke lea lau le wha awhikai ma le mika mikanga o le ka ofi ma le wha moe. Ma aveli inga i le kua wa o le kua lama le sa wha kongkong folau. O le kua foi le sa sopo mua i me malava. A kongo o le whina ngaro lofa o le kua le nga o ai le nganga o tuyono. Le whaipule le lalokonga. E ngai a koe la ngāra mka upu wa mka upu i wa pe. Wage Samoa. Ai koe malanga mai runga ngō ke kau whaitu yono e au mai runga. Ma kusi la le pili lea. Pili lea ia koe mai le sikisengi lea Samoa. Lea sa avesea e le malo nusila. A o lenga ki mai ei ma mōri ke kele o le Privy Council perkangia. E o le ngangala pe ona visiri mai. O aise a le mika ma le fia. A fai fo e wha upo se mea lofa kisimasi o se mea lofa siri nga. Nā dila. Le vanga kako kawiwi polonga me omwa. Ai, o le mepi kau fo e kia usa vea. Po rea fo i ana kung mela e o iai. Pe koru afe, pe wha afe, pe fia. A ua karingu sile re kako kaumwhai. Karingu sile re kako kawiwi mara kako su e ngā malo. A wā anga whapeo ngia ia ka kaua ka ngaka papae. Vai angi fo i rei ko o le vanga umanga whai. O le wangi whaka ungu i ko umore. Pa wala meo ngai vaenga iki e leo mawhai o ngā whanga i ko kongo re kako mea lea la pasi. Ka pila o kulanga o descendants. Suri. O suri. Wa o mea nga mai pi au ska ohi mea nga mai perkangia. O ka ngaka nga whanga uri pirioka ngā mō latu suri. Ia e pe kaila. Wa alu kau whainga al komiki rea ngā nako fuafua me uma. Ia ese i suri. E le i kasir komiki le kūrea. E anga le mwhaifuera le nga whakingo la ngā mea. A le whaisa koe kau whai ai a le whaipule o tuiono. E ma e ua fwoi le nganga o lea ali whaipule. Sa koe kau whai ai e whaingai keu. I le vaenga lea i suri. Ia markulanga o keu i ngai aure ngai peinga i applications ma e o la apply mo sikisengi. Pe kaila, e le i manguia la i a tau whainga tuiono. E sei la i ngā i a whaipuro o parmenge.
ngai kiu lai kia. Se wangara kiu le New Zealand first. Yeah. E whionga e wawasa manga ia maranga paki New Zealand first. Lenga la ko whai kiu inga ia kokogi pea. Applications me uma. Ai ko reimburse. Repeat la me ngā rongo inga e koe au mai le kupe raka ngaka lea pe au maua ia siksengi wa. Lea langa pasi. Pasi la pan mengi le kurunga. Ia i whaika kwhafkai fu ia wawasa manga ia. O i le a kangi mai ai la le leo kako karinga malo inga whai. Madila. Wa eri wape lagi ke ia oso wawasa whai ngā kama i be wapenga. O me ua uma o ngā whakuranga. E ala i rungo o kako whaafsanga inga. Kako whe milimiria inga. Malako i roa mai. Le kako ngauku i le maka upo le tunu. Ia whaafikai fo ia wawasa maranga paki. Madila ba. Ia awa sasi le vaenga fo ina ave se ina ma whapea mai e nisi fo i o leo whasa lau. Ia mese fo ia o tama whanau o le tātou o tunu. O whapea mai ai. Ia ele eise mea na sau ia la vasa mana ia ma Winston Peters e ofo ina mai. Ele va lea fo i nei tangata. A o lea la, o autou sila nei iai. Whata ua e Winston Peters, po le whionga ia va vasa mana ia. Le va sanga i o Samoa. Ma le feosio sia inga o lana tū ma le anga e whanua. Le anga o le alori, o le whionga le va vasa mana ia. Lea fo i sa te tala i o au afa. Matai le sua, tulanga wha Samoa moni lava o le wha alo o Samoa i lesi fo i matai. Ia malana fo i sila mai. Le lau au mai, wa tō ai fo i malana pule. O se mata upo e sili o na wha tāua ina. Ma le tāua tele o le tātou ngā luenga le sa whai. O le a ngai i te tai o vaenga wha upai tai to tas. Lono winga la i lau whionga la luri, po lau whionga le te whono. O lea ua tātou mali e whaatasi ma ua iai fo le autasinga i le parimene. O le a le whaonga ina suri. Lua, o le a whaua upea o na totongi i a tātou tāru sanga e whaia pe amanuia. Ai o lona tolu, o le a mwhai o na toi refund i a tupe i na tongi i tāru sanga a tātou mātua. Ia ma le vaenga leo lona wha. O le a patino le whaamrianga. I nai o tātou mātua moni na whāna nau tonu lava i le vai tau lea. Lau whionga laluri. Wha se fulu ma le lua tau sanga in the making. Se fulu ma le tasi paia inga o le pale mene. Se fulu ma le tasi fo i pale mia. A o lea wa whirifiri e lea tua. Lea fo i paia inga ma lea vai tau. E mawhai una ngā lulue, whaatasi ai ma le whiriwhiria o le a ao o le whaipule mai rarotonga e toi se i le piri lea. La sau talitunu, tai pei fōringo se wā venga lea mea o whai. Le kua whai wā venga sa vea. Mai kari konga sa mō mana ngofu ngā kakaro. Ai mai se rau whai ngā ranga pa ia le kua ro lako ngō manguinga o le mnui o sa moa. Ilo. E le masaro mia e kakou ngā mea. Anga le aile lo fole kua. E le maua le pili, awa o le pili ei kokongo o me ei fia se lau pili lai kokongo. Mori au. Ai, a se i mai ro le pili i le kai miaranga o le pili ngā walaki. A renga se i mai le pili le atu iono, kwa mau le lei mai a le pili le atu iono. Ka koi loro lea, o le alofa o le kua. I le eise pao i atu iono wange le li whaipule. A o le pao o le kua mono ngā lofa. Nanga o le kua e lofa i le tunu. Ila. O i le kua Samoa. Aisa, nanga fwoi whawai le kua Samoa. E o le kariaku lea. A lo whaftai tā ua tele a wae. E tō tele tangata. Lātou tele o si la fia whioia inga. Ma talanoanga. Ma whetuna inga. Sa whatino lea taimi. Mai le ofisa o le whionga i le ni whaipule o na ia le pili le nei. The private members bill i atu yono. Male wharapatonga le nei o te tai o le Pasifika. Tawala mai lau whionga. Whapea fōi le telenga i alen buenga. Tele ai Edwin Puni o le te whono le nā o le vaenga atua. Se vangdala o whionga o le tūpasa Samoa lea o lo o iai.
Ai pe o ina tau wala uma mai ei feso ta inga. Ma tātou tusi wa umana tu i nātu. Ina ia sila fiai. Ono o le fesiri mai o le fionga atu yono. Mo se feso soani ina ia lango le pidi lea. O le mea mo inga sa vea. Mo rua ngi kausanga karunga whakuranga ia me umenga wa fokua i mai ni mka upu le atu yono. Kasi ale menga ma utu ono o kai o le tunuu. Ira. Pa wala ale menga o ma fotu yono o le Pacific Leadership Forum. O i ma wai sanga ko o manga a wawara ko iloa o le whaabukongo le o koe ki sa fulu kausanga karunga establish. Monila. E le se mea rai ki nara kau kapa ingisi mea le maukum a o kapa sao a i. Nga mako wai le la makanga lava. Mako karango tu yono ma whakuranga ranga fuafuanga ma me uma a le foke mga kua. Nga kau mawhai ai tere ai. E invite mai ko ingo anai. Pekai, mo fiu ma koe whakari le o oko anai. A ke ua maura kara pe le ia wangoa. Ia, wale mwhailang whape whakari ako i se sinanga o kau ngā aru mga upura kou ia ma. Ia mai ana ngā kaimi o mai ngai kaimi. Kasi ia le upu le whapai ei tu yono mana ofisa. Ai mai se le Green Party. O i pira wha. Lea wa vengi ma ka whakoru o malo. O le kako pila wha. Le Pacific Leadership Forum e te ite le ai. Le kupara le kokasa Samoa leo ke ai. Tai au Faiva. O le fongo fofokua a Samoa le ai ko ingo to filau. E ai kangange foi le fongo so whakasi a whai fe au umo o kirangi. Ia, mo whai raisi lewa wa kako pava ai akili ma kako woi lava i le kau whaingo me uma. Se o maringi kaimi. E rei kura fo ia lava e nge ai kako ke pia. Le la au al whaiunga. O le so lulu o le vas fou, le so luas fulu na o le masino novema lua fe luas fulu ma le wha o la whaita wina o se baenga o le a whaama wina le tala wha solo pito o le malo ma le palemene o New Zealand me se o tātou tangata Samoa. Lea la, o tātou o mai nei e ta watu ia Samoa. O lea iei le avanoa e malanga i le tātou o tunu. E le whapea o tātou o e au mai manongi o le lolo i le nei mata upu. O na tātou maua lea o manu futi manu ula ai le longo lea tunu. I le awala e tauna whaatino i le mele nei. Ia masa i sila fie Samoa. Le ale awa noa e mwhaiona malanga Samoa le lo. Whafkaisa vea. O le aganga kongwana ngā. I le mwhaisa moa ngā kurai ni ka ko miki mai a roo whika i kunga le whaanga yoinga o me umangi. Mo ngu. Le o le wo le whaikaunga muri muri. Iela. Ai au fwoi ngā mako pa i aku le pa i o le ka ko kungu. Le kungu e le whaingofio ngā whaalangi. I le whaingofio ngā whaalupe. Ai pau are mea e whaingofio i me uma. O kou ngā maulalo. Ma kou ngā whaafikai. Ma kou kau whai e lango mai ma kou e o i ko kongo le loko koi o le maka upu. O le mako kalala. O leo o le aso muli. E mo o mia ka ko kongo. Paulonga. E le aia mangi kupe ar komiki e me whai e inga whaku ngi kongo. Awa pe o le ingi kupe ar komiki o whai aku kongo. O le mea leo whaapea sa mako kala. O ai lava e whianga i le ro. Anga i aku i le ro. Kako whikau i mai le ro. Pe ke lele le valele. Pe ke aru i lalo. O kanga kala kou su e maro. O nga. O la fo la kaunga ke lele. Le oifo wilinkoge ma isi kamai ai. Vaenga ko lalaka i le ro. E o la kou ngai ko kele. O ka kou ngai o ke langi. O ai ai le mwhaiko e kau ka li o ingo wawera kaimi. I se pokonga vai whakasi o whakasi. O mamalu ngā, e peikai, e leo mawhai e se wawe koe whakongkongu kaimi ngei. Pau ala me whai ngofie, a whai awa ngova lele mawairo pase se kerwai alu. Ka wale lalo, e awa ngova ma train, ma pasi, so sesi e mga oe, kako i ro, kako whairo i ro, i moko na pārmene, ma kako whai kalai, ma kako karangoa.
Na di le fa. A o sa dola malele le fionga le aloli in mata upule a le tatala o le vai fale mo I tatou uma. E mo le avanoa. Tatou feilua I le lo a le o le asolua ia po le tae au le asolulu. A le o su e ale a wale alu ai le tangata la tou I le lo. Ai te tau na longo mai ia le tatou komiti. O le telefoni lea a le tofai a tele ai Edwin Puni, o lua tasi, o no tasi valu, o whalua o le mafuanga e leo na tau na longo mai ia le teitei fono. Ina ia le stala ma wha mawina lo suafa e mautinoa e te malanga atu na lo. Leanga o lewa umo na wha tūlanga mai lasu. Ai mese fo I tutonu o le maota I le public gallery a le yaila lo suafa I le melea. O le na winga. Ioi. E malau tag I lo ai ualo ia lo taunu watu. Ia, la na, toi whaafonga le numera le na, e whaiina ule stala ma whaari fo ia lo ma whaamauti noe te alu. O lua tasi, o no tasi valu, o wha lua, po o le whaanga le emaili. O le edwin@puni.co.nz. Toi whaalongo, whaafonga Edwin, EDWIN at puni, puni.co.nz. Le lei whaaftelo fionga I le aloli, le whau manino, whaafonga mai le atunu o mai, e toi longo atu, o le mata upu lea ma le tulanga wa ngā I ai le tātou sitseni. Mai au tau nofo sila fia ai, e le tula ingu I le tāwhitolu, ai longo pui li, ma whai e lau whai unga, pe te alu, pe te le alu. Lo e foi fa moi o lo fa tali moi foi nisi o tato uso mai le lo I Wellington ma le fa moi o la tato tu fatasi ia pe ia foi se fa moi se fa afe ia po nisi nga yo inga fa tino le lo. Fa kaisa ve wa le nga mongianga o le fia ia Wellington e fa kasi ma marka ko vai nga malanga bulu le nga waku. Nga uma le fa afe foi ale Pacific Ministry ia le fiafi o iere whaafe a le komisina ia afmasanga a koa mala u kingo makukua ia pola tarabai vao ia kangangi fo ia ifopo ia ma whaamkua ingu ma isi kanga makukua lolo o le anganga a koa inga ia kako ku whakasa vea o le maka upu le manga ila fia kau whapea. O le sikisengi, o le maka upu o Samoa a koa, e le se maka upu o skakas kokasi. Narilo. E le se maka upu a Puleai, po se maka upu a Tere Ai, po se maka upu a Rai, e le ai, o le maka upu o Samoa a koa. E ku whakasi Samoa malanga sua ngā malo ma whea fangi. Whai fia, kokoe, maua la ko siksengi. Ai leo se maka upu e wheikai fuare si lesi, whaki ngā roko i fuare si lesi, ma whai ngime ai lengi me kārwhea ngai. Ma soli ele ma maru o le pārmenge, soli ma lea kungu, ka walea ma ka ko kungu, Samoa, ia fuara laa, ese Faiva ma, ese le ka kungu lo, o le pārmenge al malongu sila, e le se me whai eise whawhia koa sesi, po se me fai se fa fia poko sesi. Po se me fai se fia kakai loa. Nei se me fa penga. E le fa kanga I lo I kongo de pare. Menga ngi mege ngofo fa I fia kaukala e kaukala. E le fa kanga me nga. E ke ngofo fa I fia usau pese. Nga o luma ma mea ma kanga e aderi mai. A oki kanga fai ai e mama. I mea fa varvarea aderi mai. Samoa. Ko ale leile ko fa. Ko ana nei le vai. O a mea la ka ko maua I le lofo le kua. Ia apuki puki. Ai le mangu aulu. Ka ko whawhikaia le kua. O ngi mea le nei o kura I mai. A se upu lava le whawhia poko sesi. E whai eisonga kulanga. O ia lava. Le aise me whapenga. Kasi a le mangako Samoa. Ia kasi le kungu. Ma o popo le kungu. Kasi le kofa. Kasi le moe. Whaftai. Wa lo whaftai, malele la o whiunga la lo li ua o le tūtonu wala na ngā I eila o talandonga.
ia mauti no le lei. E le ia se me le lei e le iei fo i mata ai le fili ma le uta fale. Ona iei fo i leo le au o ni whaafita au le tula i mai. O le au fia ni wali, o ni tangata ua manatu o i la tau e ona ia le mata upu lea ma leo leo whai tutoa ma poloka ai. Ia le avanoa le lei tātou te ngā lulu e whaatasi ai. Le anga se me māta ngā tele. Ai sila mai ia le fongfta lai whapea fo ia le palemene o New Zealand mai lātou lea le atango fia le tātou mata upu. Tātou te whifuli tua i ma tātou ese ai. Ma le mautonu i le lo. Ai whaaftai i le malenga lau fionga le lo le ima le te whono. O lai whalongolongo mai tangata. Ma whalongolongo le lei mai. Ia, sausi le mai mō ma le whaafonga. Ma teu lau loto ma lau fatu. O le mata upu a Samoa lau tele. Lea se whaamoe mo le anga i atu le lumanai. A wā a whai e pasia le tula whono lea i le vai aso lea. Tātou whaatari le vaianga lono tolu. O le a au mai e le whaamau whailonga po le Seal of Royal Assent. Wai loa ai ua pasia malo i le tula whono ba whaau ngā ina loa. Ia, o le whaamoe ngā le a kaua. E le ingi mea e whai whaamuku whaamuka fo ile le whaare mauki ngoa. E iai ara kawarunga o mea uma. O le whaamoe a manguia la ro. Kako ke fo i mai whangua i au ke rangingi. Whai sinka mai whakareka lagi ki ape rare umi. E kua i laro stamp lea ki karangoa i li ataua. E ngai a vera kako maka upu ma kula fongo. Alo ia. Alo ia lora kula fongo nga. Longo puiari i loa Samoa a koe au ke rangi. E whai le kako loko o mkoa loko piko siningang ke le. Whai whi au uma wana lako, sau whai whi au lako mananga e kāre sia. Me pese, me uma, sau Samoa a koa, kako whai fia, a langa na kako whaafukai i luma o le kua. Ongo na kako whaamoe. E le le kiki lat whaamoe e luma. E le whapewa umai ro i lo, le ai, e koe foi mai. O e la le kau au ngaka, ma kau si ngaka, ai ke peke mo vele le nganga whakarikari o ngā umu. A manguia wai fia a le manguia ngai puro le oro i afu. Ia puro e peo maripovi. Ai e iloa, o le la kau i mea le leile kau. O le whaukuanga ia Samoa a koa. O ai lava i eilonga maa rosi, e luakua i le roi winin konge whapengang whai. E le se me whainka kou loko a whenelei i perkangia, e whenelei ai perkangia. O le me iei le loko, e iei le uala e whaiai, whaafukai. Alo, whaafukai le whaafonga tāpua i mara sila mai moa le atunu, o le nei aso i tawha e fia o le nanurangi. Le rau o tau whaafonga, ma lele fo le fionga le aluri, ia me se fo o i o le teitei whono o le mafutanga tele lea, o le Pacific Leaders Forum, ia ma stasio vaenga o le tawhatolu le nei iei ma le whono whawhautua e mese, ia o le tapua inga. O ino le mafutanga so whatasi a whaife au Samoa. Tasi lea malusi angalo wha malu lea tua e mese lana au whainga ruenga. I nei mea uma e whai au tātou wal Faiva i lau whionga le rori. Bangua lau ka i le levo whaife au. Yeah. Sa e si kamai whaangefu renga i ro. I le maka upu na ka kounga ka mwhai aku. E pei o le e whai kau se isi fo i whaafengai ngai reo whaafengai nga uma. O le vale o la unga ko mua mapule. La sa manga iara kau whai ako tere ai ko inga makua ia tolunga taua. Ia pei lai whaisi mamao kua tere ai man mele ku moi konon kaua. O ngā la a kua leo tere ai o inga ia laka i o ia tōrong kaua. O le wāwha ku mua. Leo muenga ku sa mau. O le wāwha ku mua. Lea lai mangingo le leia kamari i mo whai lau ngō le tunu. O le wāia ngā, o le wā e le songa whaia fwoi. Nā o mā ngai ar karangoa ko tere ai e ko inga makua ma. Ai oso se se ai loa la whai whiau. Wa ko runga le whai whiau. Wa peira o se mea ora a kopu sa pisa. Onga wa kufua i runga na whai whiau. Wa kurai mai, ia whaotere ai ngofenalo. Ngofenalo, ia pea lea la kau vesi.
aisa wo so vale fai fe au ke mise e le la wo ko karango ku il vasenga ka fa fe ngai bangu ru manga isi mea o le pumongi lo ko vasenga fa fe ngai ka urangi wow ia pa ia o Samoa o le pusao ai ka waku e ai para pala a inga makapau ai para pala Samoa aisa o le kau kuinga o kou o ngore swafa pa ia o Yesu e le mara la ko vai mai pe a o la ka me fela fo ai de la unga Samoa ia o la unga Samoa e ai lava o la ko a inga ma la ko foi ku unga a o nge pungepu mange funge foi le kai e fa pe nga le kulango o nga fa pe a le meia ko si le fia e ko so fa fe nga e le ma fai e se makai Samoa o nga yaku de pura a e ave se vai se fai fe au pa pe mai pura e ka e le ma fai nga kupu le menga ai sia la ma fai funga ku no mo fai fe au e fa le lave fu e fa ka ko mo pure o le me se la le menga ne la fa maru waku de senga fa fe nga ko arkai ia mau popo le o ko ma inga ma kapau le tunu le usonga ko mo pule fa maru waku pa fa e se mga ko se si le kala le fa ya ku senga fa fe nga a ro bongi nga re ko ku a u le fa le fu ko fa fe nga i le va fa ku mo pule ma le ku e le fa me lave fo i le ku i le ko pule la ma le upu fola fa o ko e va ka se ver ba no va tai ma le vai nga le ala ngai ta wo tele e le fo i le alo fo i sa ta se la sa u fa so to el mata u pul nei ma le nga fa lalo nga ele ai na e tu mo pule ma po ai nga mata pa le to le tu le pule la o le da o ma to i susunga tu tasi lava pe o po fai e le fale manono ia o le tulanga fo le na e tau na iai ta tia mai ia le to tu mo pule ma le po ai nga ia e fai ta dia ai la to ia le no fai tu no fa mtala le si fai fe au matua ma lo man malo e mai le to sa vem pule o tu po tele mel na nga ese ia fai fe au fa u ina ese fai fe au mo fai au nga sa o ia le tala e tatou te sua o le suanga le vatele ia mavolunga ma malu pele vi ingo le tua ia te utou le awos taulanga ia ma le fa moe na ia uli masao ia lo tatou fa moe i lea fo i vai aso te iatu ia i le soifua le atunu nei te ua isisi vai ngai pa ui a tau leo fionga le alo li fa manatu mai mo le avado le ai o le ua whakulanga umā me umawara ka karangonga mo ngai vaenga i lu mangai. Pe a le fuku ka ua kua ka ua marka po kalama e iei foi kua o pakakua pe o le upu. Ko mangu e a maa e foi ngong singa i o la ko whakaukoinga mara kamswari inga e a o ka ko poko leo pe o mea masangi le tunu. Poko leo le fua marpa o longo foi i le munguia o loa iai. Si o kako pakipakia ar ngaso. Ea o ngai me muli ngā. Ea, malo, sa no ma malele fo i lewa fionga i lea lori. E ua fai upu sa fai le ainga sa tuala o lea o le longo le fua ma le pa o. O mana sua le au la pauta, sua le au la patai, ua toi o le aso na i moa. Lea la atatou o e va ai ma tapu ai. Ai faa e tua sivi Faiva ngongo sina. Lea na tof si ai ia lea li titai. Ia anga le leile atua mawalo soifua e lawa fionga le te fono. Ma pe na fo i le whaafonga tāpua i mai a lea tunu. Fai i mātou ma au auna lea o ngā ma le whaatau wa a mātou te o mai mamori atu le sāwali. Ma mātou o fo e mamori i leisi tū le sāwali. A le mea tā ua ia maua se manuia o Samoa e vi ia ai ia le atua. Manuia le toi fo i atu i le ngā ngai fo Faiva. A mai se o lunga o le ala tele i le wheta loloa i o le atunu ia mamaua le saunga le mo. Le mātou tala leo ma le nganga whaalalo i lau fionga le titi whono o lau fionga le alo li i fpule ai. Kai. Le a kaua marika pokalama ngi e fiafi. Se e ka pua i ma pōru whala Samoa.
te lako kapo inga malu, a inga makupu, o e foi, kai ngange ko mō mapule mara lako launga. O le aso, koe aso leo ka ora koe aso ngai mōmoa. Ngā maka mai lea mauka ma lea mokai. Ia mangkua foi lea mauka. Kaura kaua, o kaua e karangoi, o kaua lapalapa. O kaua i vai. Kaura kaua, mai le kala wa maror kama o lea kongie. Paki ka oko o whepo, wa uma lea mauka. Kaura mokai. Kau a mai le kala wa maror foi kama. Paki ko inga o lea kongie. Kaurora le koe aso lea ngai mōmoa. Pai mai wa paki ka oko ko inga o mai le kala wa maror kama. A o whakari la le mamori mai o lapalapa o malo. A lapalapa o malo. E mamori whonga a le mele su wai le maria koa. Nongo winga, Samoa. Na kako whakari kari i le mamoringa o lapalapa o malo. Nā se meu kako mawhaia i ngei vai kau, ma ngei whoi au ngā kupuranga. Vi ia le kua. E leso kako vi inga. Aua ngei eiso sieve. E vi ia ongor sikisengi. A ia vi ia le kua. E ongor sikisengi. Kala ia i manguia Samoa. Manguia akili no po kalama le ataua. Whaftai. Ia. E lo au. Ta mawai mo le temi nei. Kai. Nga leile tua ma tue fo iatu mo le saunga le mo. Le tātou wō le malo longa. So tuai ma tātou tala fau i vai whanua foi mai. Tue wha wau. Ia le vaenga muriburi o le tātou por kalambe. O le ngā ngai fo Faiva o Samoa sa tāpua ia i le so. I le tautua. Le atou sa vea. Ma le talandoanga ma le fionga i le alori. Whepulea i sebe whepulea i. O le te fono o le Pacific Leaders Forum. I le itu pā o Samoa. Tai o Faiva. Fiafi. Ia ma le tai au Faiva. Kai. Maro. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e tālo whalava. O aso mo lava o te asiasia i le whale alo ua fine. Ua whaima ma sani alo grandson. Ma tua o na oso mai ma sau whae i lunga o vai. Ma nofo ma wha langolango i lava i le taimi atua o te iai i le whale alo ua fine. E masani o na whapea mai loa fine. Ia mo iloa tu lava le lumana i o loa te li. E nofo ma whaalangolango i o vai. Le tusi e peru e sfulma tasi o lona whai upu mua. O le whaatua tua o le whaalangolango lea i mea ua whaamoe mua i ai. O le mauti noa lea i mea i lea vaaya. O le whapea tania. E whapea, a faith is the substance or faith is being sure of. O le upu e whia tala noa ina. O le substance fa Samoina o le whaalangolango. E whaaliliu mai i le upu eleni, hypostasis. Hypostasis e maua mai i upu eleni e lua. Hupo o le anda, o le pito i lalo. Histemi, to stand, abide, hold up. Fa Samoa le tu mau tu, o ni tauwhi mau. Lono winga. E pei o ni lango malosi e pito i lalo e tauwhia le manatu lea. O le whaatua o le whaalangolango lea. O lono winga, o le whaalangolango hypostasis, e whaatio no ina ngā luenga le whaatuatua, e o whaatasi le to lua le peise masanga. Whaataita inga, o le nofole na e te alala mai ei, ana e le whaatuatua i ai, e te le nofo ai ma whaalangolango ai. Tātou te iloa ai, e whaatuatua tangata uma. O le whaatuatua, e mawhai e le tangata tari tonu o na whaatio no ina ilona o langa o lo ola i nei, mea o le lumanai, ma mea le o vaaya. Faith enables the believing soul to treat the future as present and the invisible as seen. Whaatuatua mua. O le tangata o lo ola i le lefa maoni, pepelo, ngā oi maisi a mio leanga. O le ata le na o lona whaatuatua i lona whaalangolango i mea leanga i olai. O lona lumana i fuele na o lo olai nei o lo whaatino mai. Whaatuatua nono lua. O le tangata wha maoni, alofa ma whaatino ina me lelei, mahamio lelei. O le ata le nao lona whaatuatua i lona whaalangolango i le whaia o me lelei. O lona lumana i fo i le na o lo o olai nei. Ai le tau nuu iai. Ua e sila fia nei la lo lumana i awa o le na e te olai, awa la e toi fesili, ma e toi fesili, pe whaafefea lo lumana i. O le na e te olai i le taimile nei.
o le feo tangata whaatuatua ia o iai oe. Whetalai Yesu e le mawhai ona e au auna ini matai se tōlua. Wana o Yesu le papa malosi e te tau ona e hupus tes e si ai, ioe. E te ilua ai foi, lou o langa atoa manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a In this update, parliamentarians have punctuated the state apology to survivors of abuse and care by unanimously supporting legislation to improve safeguards. The Prime Minister delivered the apology from Parliament to survivors in the public gallery and hundreds more watching live streams around the country. A bill strengthening protections has been read a first time, including enforcing record keeping and stopping child strip searches. Minister in charge Erica Stanford says some survivors didn't live to hear the Crown clearly acknowledge its faults. And turning a blind eye, having inadequate safeguarding and complaints processes, failing to properly investigate perpetrators of abuse, and in some instances colluding to cover up what happened. The government's committed to putting $32 million in the current financial redress system, pending its redesign. Government agency heads also spoke. Ministry of Social Development Chief Executive Debbie Powell spoke through shouts and jeers as she told survivors what happened to them wasn't their fault. None of the blame can be attributed to you or anything you did. It should never have happened. We should have had better systems in place to protect you. A swimmer's died at Auckland's Piha Beach, with police called to the West Coast beach just after 3:30 this afternoon. A person caught in a rip was pulled from the water but died at the scene. The Hikoi Protesting Acts Treaty Principles Bill is now leaving Dargaville, heading towards Auckland. Traffic will be disrupted on the Harbour Bridge tomorrow morning, with 2 northbound lanes shut off. The Stafford off-ramp and Curran on-ramp will also be closed. It's expected to start crossing the bridge at 9:30 in the morning. Jacob Jones has more. Police will be monitoring the Hikoi to ensure it stays peaceful, and NZTA says commuters should plan for significant delays. A handful of complaints have already been received, largely from delayed motorists. The Hikoi will continue south from Auckland, heading for Parliament. That's news. In sport, the race is on for the Hurricanes' first 5 jersey. Playmakers Lucas Cashmore and Riley Hohepa have been added to the squad for Super Rugby next year after Brett Cameron's season-ending knee injury and Aidan Morgan's departure to Ulster. Hurricanes coach Clark Laidlaw says All Blacks Ruben Love and outside back Harry Godfrey are also in the running. We got asked a lot around the tens last year, didn't we, around who was going to be number one, and it's a bit similar that they'll all get opportunity, in particular Harry and Lucas and Riley will be here for pre-season. Ruben, with being an All Black, will come back late. History for Kiwi Dutch all-rounder Logan van Beek in cricket's Plunket Shield. The Wellington Firebird has scored a century and taken a 5-wicket bag during their 4-day match against Auckland. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz.
A umaloa ona piki tamaiti a onga i le aso lua ma le aso lulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i aso lua ma le aso lulu o vai aso taitasi. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ama pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua i umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Awa ni MBC whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale Malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se furu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waili nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, G-Mana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le Malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se furu tolu o November. I lua le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O le Parkinson and Bowel Skill wa silia mal se lautau sanga lana tautua i le ngao sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi fa amtala. Radio Samoa. Hello? Ma?
Ia, to e whatalo whātu le kuata buri o le tātou pola kalame le nei fo ia wauli o le a solua ina ua ngā Gagaifo Faiva fo i o le tunu tā walunga atu ai fo i ma le talandoanga ma le fionga i le aloli. Ia fpulea i semi fpulea i, ia a o le tāpo inga mamalu fo i lana masiofo ia ainganga le fili. Ia, whaafitai atu. Mo le lango sua pe le tātou mata upu o le teitei whono o le tūpā o Samoa tai ao Faiva e le Pacific Leaders Forum whaafitai fo i lau whionga i le aloli o leo ua whaamanino ma whaamalmalama au o whala ma ua tatala ai le hawa noa e uilawa na leini a tātou tupe ia e tutongi eise tātou awala e malanga whaatasi ai i la loi Wellington ma le Parlemene ia wale tō lau launga lona tolu whaiu o le tātou mata upu ma le tulafono tau whaofi o le Sitseni, New Zealand o tangata Samoa e te tau na toi whafoi mai. Ia lea la, watasi moe moe o le vaenga le nei, o lea watasi moe moe ia le mata upu o le tāwhatolu lea o le sailinga malo o le a tātia ese descendants po suli. Ale a tātou whinau le namata upu e eise tai ao ma se lau. E whaatino oile whinau ngā le nām. Ai mō le taimi nei. Ona o le taimi e tāua tele. Ua vave o na mātutua o tātou tangata. Nai o tātou mātua e whaasino tonu ma patino i ai le tūla whono ma le whai unga lea. E ui olo au mai ai. Ma le whao popo i ai usuri e peona ufoi atu. E ai le vaenga tōtu ngā e popole i ai New Zealand. Mai o te le tio fo i le popole o New Zealand. Ona o i tātou. O ni tangata, e iei tangata usiustai. A iei fo i tangata e le usiustai. E mafuala na whātu lau tala le nā. O se taimi fo i te tala ai se visa whātu langa whaavai taimi. A limited purpose visa wana whai fo i le nā whaamurianga. A lala mena tupu. Le ai maseisi o tātou na usta ia. A umalolo tolu masina, toi whaapopo leisi tolu masina, a luatu leisi tolu masina, si a toa le lei ale tausanga. A toa le tausanga oi nei, whaafana extend. Aia, ua nofo ai lava wa uma le tausanga. Wa leo toi mawhai o na toi whaapopo nisi masina e whaalautele ma extend ai ia lou tawhao. Ma lau e vanga le lau whau malu. Ai te mana o, i o le nala. O le mafu angala le nā. E alai. Ona popole fo i New Zealand latou. I le tūlanga. Ai, e le hawhaina. Le la tātou tilo nei. E mai a, ona whaatu langa le pasia ina lona tolu o le pili lea. Le o fia New Zealand ma le Parlemene. There is a limitation there. And there is a number that they can work through, and it is acceptable. And the reason being, it is the rationale behind it, it's New Zealand's economy. Ioi, popole fo'i a New Zealand la tau ia, i le whaasoso ina o lana tamau ainga ma lana paketi. The way it will budget out its limitation of its economy. Ia, tātou onsai. Tātou tālia, ma ai lea manu uaulu. Nai o tātou mātua, awa o lesi teu te unga la so o mai eile melea. O le tūlanga ina ia ave sales full tau sanga. O nā ngā waala ia lea o tātou tangata. E mwhai o nā tala ile pensione mamoa le lātou. Pensione ia po o le superannuation. So let's hope and cross the fingers that we'll be able to remove that part of the law from the immigration services. Mana tuala, e ese a talo sanga ave ile immigration, the normal procedures and process e aluanga i le office of Malanga inga New Zealand. A o le mata upu le tātou te whina wai nei mo tātou mātua. E le alu le New Zealand immigration, ai alu sa o lava e le mata upu
i to tonu o mataupu whaaloto i whale, internal affairs. Ioe, o wā o ina. Ia, whaamanuia mai ai, ia mawhai ei le tautonga o le sitseni. So let's hope this bill will pass its third reading next week on Wednesday, the 20th of November. Ia, whaamalulu atu, ioe, o le whaafitai mai na isi tangata, ia mai whaafitai sa vea, o lo wha ngā mai ia le tātou ngangana, whaatasi ngangana Peritania, ina ia mana malama iai ia o tātou tangata, ia mai se fōi i lātou o Lebanon nofo i New Zealand, ma Australia, Amerika, Hawaii, ma le atu Europa, i le tātou ngangana Samoa, ua ngalo ia lātou. Alai mana malama fōi i le vaenga ole, ngana Peritania. Vai sau kopi, o le kopi le nei, au te tauatu i a te oe, e toi apa ma e toi tilo iai, i le tele o tausanga o le amulmuri mai, fua ngā i le umi o le alofo le atua, e whaafua loa i lo soifua, ia e me se fo i o au whanau, ma whanau a whanau. O le atilo iai, awa o lo o iai te tonu le lipoti, a toa o le suenga, o le mata upu o le Citizen New Zealand, o tangata Samoa. The Restoration Citizenship Removed by Citizenship Act Western Samoa 1982 Bill. Tāua ia. Whatasi ai ma le commentary and the recommendation. O le teimi lava la, tuai le stamp fo le Royal Assent Stamp. Wha maunia le pasieina ma vea lo matu la fono o le maota ma le pale mene. Ona iai loa leo whiutanga inga. I le vāo te tai o New Zealand ma Samoa. Mai o te manatu foi e whātū le lafo ma watu le tu o lalo i te tai. O le tātou o te nuu e maisila wa whionga le te mai tai pale bia. The Right Honourable Prime Minister Dr. Fiame Naomi Mataafa. Lau fionga i le sui palemia. Lau fionga the Honourable Deputy Prime Minister Tuala Te Vanga Bonifacio. Whapena foi i lau fionga le te fono. Le sunga lauli le ministaia lauli a le mali toa polota I vao fosi asiata Leuatea Schmidt. Le vasenga atoa ma le ainga kabineta. Whapena fo I le fionga le malu le malo, ma sui le whono sui tau fia. Le Fong of Delight. Ia ma le pale mene o Samoa. Ina ia whātū le lafu. I te unga ia le awhengai nei. Pe apasia le pili le nei. Wa uti talitonu o le apasia. Ina ia whātū le lafo, ma teu le mata upu, o le tula fono ina ia mangalo ma mauia I tua le se fulu tausanga, e umia ai le sitseni o le tangata matua Samoa, o na whāto a maua lea, o lona anga waa I lana pensiona, full pension, malana full le lato pensione a tolea, superannuation. Awana I toi nofo, ma whaatalitali seisi se fulu tausanga. Whaato a tofo lea, I le whaamrianga lea. Ia, e ma whaifo na tala le tātou leina, ia, ma a mai le fina ngalo lea tunu, e tu sai ma le tātou whainga malanga I le lo, ma le teunga o lo o tu inato o wā o le vaenga na, e ma whai I fo I ona fina wina, e le tātou malo, fe malanga inga I le vāo Samoa ma New Zealand. Ina ia wha matu uai se pe mita wha pitoa. E malanga mai ai, I wha lave, e asi mai a inga, o maliu, o usunga whono, wha pena fo I le tuua o le malo, ai maisela, o lea, o le a maua le full citizenship. E o mai e tātou matua I nei. Wa ai fo mai whapitoa. Le ai se tupe toi tongia. Le lātou talavai.
Fai foi no mai manunofo ma umi ai, ma va ai alato fo mai, ma ngase ese. Oka o kai se whaamrianga Samoa. Finally, this bill will rise and be laid to rest for the rest of our lives. Another day to fight, another argument to make with the Protocol Act, with the Family Category Act. Ia, ma'awala I mawhai ai o na tātou apalai I lalo sitseni o tātou tangata, o tātou matua. The woman sitseni. Whatalo whapitoa I le sunga multalo, New Sila opa awelua, ia, whapena fo I le tausi, ia, me se fo I le no whalo, ia malai ngali, I mai lato, tā whawhao maeva ma whalongolongo mai. Whapena fo I le usua le whono, ia ma utau. Tā lofa I le tumaita ia ta whailangi, ia le sui whailautusi, ia po le sui teutupe fo, ia le tātou maftanga o le whono whawhautua mwale o Samoa. Al whasisilanga tā ua le nei, mai le fionga I le tai whono. E tā ua tele, mōre sile fia le tātou tunu, aso luas fulma le tolu o le masina fau I a te sema, a tolu e a ngā le pasi o le pili lea. Ai wheiloa I e lo Samoa, e tā ua lunga I ai, ngā luenga o le neitau sanga luafe luas fulma le wha. Ma wha wheiloa I atu I le aso kerisi masi, I le aso luas fulma le lima o te sema o le masina fau. Aso luas fulma le tolu, ulu whao Samoa uma. I le whaafianga, ia ma le tātou corporate dinner, all you can eat and all you can drink. I le maoto Samoa, I le itu lai whai le fiafi. Le itu lai whai le fiafi, o le aso ngafua le aso le na. No winga na umato na I le aso sa. Ia ai tātou whalelo. Whatasi ai ma le celebration. O lea tu la whono fau. Yo, Samoa, I lo toi tele ni a tātou tickets o toi. O le ticket, ia e tau na e wala au le telefoni, a le fionga le teitei whono, lua tasi fitu iva lua. O lua tasi fitu iva lua. Ia fionga e tofi lau Ted Stanley, ia po le telefoni a le whelau tusi, le a tau savea, I le o lua tasi, lua iva wha, fitu iva lua fitu. Oi le sau ticket. Ia na e celebrate na oi la ia le koufali. Ala si siva maki kifa solo tangata. Ua whaafetaia. Ua pasia le tula whono. Wa leva. Fast full lua tausanga. 42 years, ladies and gentlemen, in the making. Ta fefe, I lo utaltonunga le na. O le nganga o le atua. Fatasi e fo I male uso ia whana na Efeso Collins, the late Efeso, o whana na Efeso Collins. Mantua o le pili lentu si e fatasi. E la vaenga lea ma le uso a whaipule mai la lotonga ia te anau tu yono. Ma utal tonu fo. O le pili lea. O se tasi fo e vaenga na vesosoni ai ia le fionga a lilo mai ava. Ia po whana na. Efeso Collins. Na sila fia le leie le tua. O ngā luenga muri ia Efeso laulangi nei. Vai atu o na taulangi le swafa whana na. E alo le lilo mai ava. Ao le i toi fo i atu ma wha manawa na ngā luenga. Mai e iai fo I lo utali tonunga. Mai le fast full lua tausanga o tuana I atu. Se fulu ma le tasi paia inga, se fulu ma le tasi foi pa le mia. Wa whainga malo ese sa tula I mai le nāwai tau. Ele iai ni tai na tula I mai e si la fia ele atua e mawhai o na ngā lulue whaatasi ma lona nganga pa ia.
Ai sea. E malolo si atu tangata ia nai lo le musmusunga le nganga pa ia. A o le vai tau mo le tau fau le paia inga lea. Wa sila fia ai e le atua. E mawhai o na toe se i le pili lea. The hand of God. Le lima o le atua. Na tuu i to tonu o le atingi apa lea. A o lae li po iai le fia se lau o isi pili. Other private members' bill in that cabin. Hundreds of them. But it was pulled out by the hand of God among hundreds of other private members' bill. E tonu le tala na whai atu. O tala sa o le tala na nafu. Lea whatoa atoe au mai. Fast food lua tau sanga. Nā mai mua foi. Ai li mawhai na ngā lue le nganga o le tua. Mata ngata sa tu rai mai e te tai le malo i le sifuru ma le tasi o pae inga o tu na yatu. A whai ngā malo le pale mia ma le pale mia ma le pale mia. E o lava i le tu rai mai whaafia o le leipa. E le i mawhai o na lātou wha ngāio ina. Tulai mele naso, la tau te patua i mumusu e whai se mea iai. A la la mea le u tau tiltilo iai. Ia o te le tau whai atu stala. Mai a tilo fo le mata upule nei pe toi ave le Human Rights Commission. The International Human Rights Commission. E tasi ale tala. O le pale mene a New Zealand as supreme. Ioi. Na o ni alato recommendations e au mai po ni alato fautuanga. A au mai ai le taliaina e New Zealand, e le taliaina e New Zealand. Ioi, e whalongolongo le mai e tangata nei, le ala na le no whai atu, tu uloa le toi whina wina o le mata upulea. Ile whao popo iai o suli. Ioi, tu, o mai lo tātou ai lea manu ua ulu. Ma o sa vali le nai tau na moli atu. Ai lea manu ua ulu. O le telefo le toi fina watu mo toi wha popo atu e mga ngasu ma le ngau ngau. Sa ele se me leanga. This is not the time for this fight and this argument again. Let's be smart. Let's not work too hard. Let's work smart. Ngā lulue ma whai unga poto. Nai lo o le tātou tau ma whai e toso mai lea mea, toso mai lea mea. Ona umi leo le taimi. Ai pu a whapenei lea wanoa. Pe whapevo. O lo o le soifua o tātou ta mā, matina mātua. Many of them averages in ages of 75, 76, 77, 78. Ale mai ni fa mamunga ele toi atoa se ono afe o matua o totoe le mata upule nei o le soifua pea. La fo i Amerika le to tele e lo ati fala velave po la ulu. La no foi Hawaii alu i Amerika, a foi Hawaii alu i Amerika. Yo. Whatever no fia sau i New Zealand. Sau te fao ma failo na si seni ma maua tuai malana. Lana super annuata, lana super annuation. Talo fai. Nana uman pasil tu la fono leo o lele leo e mailo tina. A mai lo malo matu wa living of physic sing New Zealand. A fat mai te mana o vai lo tsit sen to sauta te Samoa. Tate no fo ai matala la te pensiona ma fana. Mo le fo inisi o le tātou ai ngatoi o au le tina matu o le tātou ai. Yo, fatu e sa o le oi. Sa o le oi. Ma se me tau na tātou tuli matai ma matai tuina tātou te mo le nganga fifia ma le whaaftai i le atua. O awa noa whapenei. Tātou te moa a o soi fua pea o tau matua. O tau tua āmani o mātou ta māmani tina. Whaaftai le talo, whaaftai fo le tāpua i mai.
Ai sau kopi. Lima sfulta lai fai se vea lau kopi o lau tamaitusi teu whare lei wha souvenir. O lua tasi, lua iwa fitu, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. Ia le nā. Sa o wawa ai atu ma whaalongolongo atu. Ele mata upu lea fo ua toi au mai le teimile nei. Ai maise whanua o le malo wa umana whai iei whai unga. E tausanga ua tuana i atu. E iei whanua o le malo na au mai i tangata manu umawhio anga mai tu malo. Ma le tali tonunga a whai ele toi whao ngā ina whanua nei. E nisi i ngā ruenga ma nisi a tina e ma polo kalambe ala malo. Lan mele toi whafo i whanua o tangata. Tau na toi whafo i whanua o tangata. E pe foi laas whate tainga e mātou. I lo mātou nuu i whangali i vai lele ma le tongo. Te leo nano whanga sa whai ai le whasimori sa whai e fo i le whale tau susu i le tele o tau sanga o mawai. O le kofi. Ia, o leo o toi whaia ia tina e ale malo. Mai e le tali tonunga, ua te tau ai loa, o le toi whawhoi, o mātou la i vailele. Ia, ma whangali, i whawhtai o maletongo. Au tai, o leo toi whoi atu isi ele. Ai, o te loa, e tele lava ele. Ua leo toi whao ngā ina, inisi a tina e ale malo. Ma ua te tau, ona toi whawhoi atu ia ele. I lima o nuu mafio anga. Ua tupu maola nuu mafio anga. O lei lopo whela o e sa iri ele i ai. E no nofo mwhaatu ai fale, ma whaatino o lātou a tinae, ma popo a inga ma whanau. O le ala na, o te whinau atu ai fo ia u lātou. O se fuafuanga ele lei, mo se whaataita inga la, le tolu se lau eka nā o lo o i leisi tu whafsanga i male valele i whaleolo. Ia le wha ua, ta ua mai. Ua toi a ngā i ei tangata, e no nofo ai ma whai a lāta ua tinae. Ia sa, oi ni tangata wha valea, e no nofo i lunga le whasilau ele lea, a o lea ele o nofo ia, ele o whaia ni a tinae, o lea ele. Ina paule mea o le fia mana na o e wha toto ai ni talo mani tia pula mani ani me whai. O le mea tatau. La o ni tutu ai na o ia whanua. Ia aile o no foia. Ele o whai ai ni ati nae. Le ni wha toanga, le ni papovi, le ni mea o ni manga mani mea e tuto ai. O la une na fina wantu. E tatau ona toi sila. Le matanga aluenga fau. O ele mafua na whanua. Ina mata upulea. Wa o ele umai o le estate tausi. Ma ele ia sai lalo le salasi. Samoa Land Corporation and Estate of Western Samoa, the Westec. They should be returned to the rightful original owners in the first place. Na mawai leo le file mu. Mawai nei kwaka eka nai tangata. Ia mawhapena o na no foia. Ia mawhatino ai na ia lanto wa tinae. Whapena foi. Ia le fausi ai o ni maunta mani fale. Ele whaafunga mai le aso nafi au matala noa ma whaasoa fo i ma le fionga i le minsta. O siusio manga o puna oa whaale natura. Ia, le fionga the Right Honourable Tosu Sulu Cedric Schuster. Ao a ngai atu i se tasi o funtanga malo. O le lalolangi o lo whaia le nā
I le atunuu, se atunuu e lata i Lucia, ma le atu Europa, ma le atu Asia. I le tau o tele o isi awala e mawhai ai o na toe whaale leia le siusio manga. Ma vava ai fo i ngā ioinga o loo whaia e atunuu te tele. E tawala mai le sunuina o le swau, ma le koale, fossil, fuel, ia ma tele ai le kasa ona e alu i le vātetea ma le vāni monimo. Ai mānawa e tangata. Ma mānawa ina e la au. Ma whapena o na manifinifi ai le afu o le o sone. Ua whaingo fie ai i le malolo stele o ave o le la. O na papa i mai ai. Ma whanawhana ma vevela ai ia le lalurangi. Ma whapena o na leu aisa ai ia le tele o maunga aisa. Ia o maunga aisa te tele na a o lola na melt pe liu sua mai. E mangoto o ile alititai. Ai masi i fua i runga le suavai. Suavai la le na o le tafe atu ia malo fia ai le tele o tamai motu o le Pasifika. Ai le stato me o fai ele mele. Tau o tele la. Le ave ai o le tato minsta lea. Ma tai fono o le whaala potonga la tau te puia mea ia. Ea lada o fia tala no ele mata upu lea o le climate change ia po lo swing o fo o le tau. Ono mea sa tutupu mai i le taimi whaale natura o le siusio manga sa o wolai ta ita la tau. E a le taimi e timuai, e le taimi e metua velai le la, e le taimi e o ta whenga, awa o uta, e tele ia me o vaitu loto. A ola ina tutumu vaitu loto ia, ona pale i fafu. Ona saidi eila ia lea o me o ala vai ma manga vai. Tofu lo i le vaitele e lai le whanua o le atau sa vea muritalo. I uta i loto moana. Ia ona tafe mai lo le ma pā mai nā i sauni atu ma pai lei. Se ia o mai i lalo i manunu. Saua i lava. Se ia o i ngā tai. Ai puna, mama puna, ma e ane i lalo o le ala lau papa i whalwha. Ma lalo monga. E matanga o fio na nawa i tau. Ma lo tātou le iloa. E iai le tae au le a fia ai i tātou. I swing o le tau. Ona o mea na e susunu ai le swau ma le fossil fuel. Ma isi ngā ioinga te tele industrial production. Atu nuu malo losi o le laluranga. Ai a fia i tātou i ngā tai. Le ala tā uala nā o le mātalinonga ma le fionga i le minstai le asona nafi. O i, o lo alu fo i a samo mai ai na i se leni matupe. And these are not little money, they are millions. We're talking about millions and billions of dollars. E tu i tupe atu nuu le usiu sta ia ai tele ala tu se leni. Ave ia i e fasosani ai i atu motu la iti le pe o tātou, le whai e tātou talingalu, whai ia tātou sea walls, pui ai a tātou whasau, pe o na iai i le whasau o le tonga tongo i motaa, whapena fo i le vao fonti, ia maisi vaenga SS o le atunu, o lo o Yele Ufa Bertani are very vulnerable to climate change and flooding, and also damaging habitats for fish and living things at the water. You know, ma ina fo I fungalei o le tonga tongo atoa tuale na I fungalei si tau o I le
Vaenga fo I leo lo I ai ia ngata iane o pesenga. Tui titi a whafsanga I Male Peninsula I Murinu. Leo lo I ai ia le tātou wa onga fo I lea mo seila ma ali I folau. I la tau e whewa I va. I vaitoloa. I na I le whalea, I le atu whaleata. Ia o vaenga umana o lea ua a fia nei. Mana tua fo I la le teita fola I le I tūtolu ma le whale ono. A ngā I atu ale nā I le atu le whaleata se I tau I o le teita fola o lo ta oto ane I nā I sale I moa. Ma o I le a ngā I atu I mālua. Whaasolo atu wai I nā I whātitu. Le tele le nā vaenga sa masani ona o tala tuu fo I le toi fo I mai o le teine o sina malona teita fola. Ona e tua I lona manawa. O mea ia na toi wha fo I mai manu o ina ua toi sau le teine. O atu ia le whanau le atu ngie. Le whanau le whepo e toi wha fo I mai sina. O I lavala sa tele ina a se sila au o le tei masa. E matua manongi ato, lan manongi. E elo ato le mea. Aisea, tele le fi ngota e ali I lunga le teita fola. Ona taatitia ele I ngā o tungane, o lili, o ia, o fee, mea uma whapena. E o lava I mea funga funga, ma maisu ma mea whapena. O tala tuu nao le atunu u sama sadi ai, e o uma iai, nao na piki I lunga. Mo se a toi mogo. Le tui tui ma mea whapena. Ona o le a afianga, o le tala o le tau. Ao ina pē le tai e matua pē lava le tai. Ioe. Ao fo ina sua tutui ma sua o e matua o ma iuta. Sua fui fui. Ia, o mea nā e tutupu mai. Ina ua tali tonuina e tangata ata mamai. Scientisi e masani I mea whale natura. Ma le a fianga I le swinga o le tau. O le climate change is real. Here mata le roa mata di e fu ma le fionga le minister. Climate change is real. Not what Donald Trump is saying. Climate change is a hoax. Ja, hoax lo box o le fatole be o le polonga mati ngai nai I tātou I atu motu o le Pasifika. Ja, tātou se e mai lea I le tātou vai o leola. Vai, ja, o se le lau fo I o na tala ave anga le iai I le tō tele fo I o le tātou o tunu. Wai pēr no whai atu. O le mātou ta mama tua I aso alo, leu tele. O le taulasea whai vai lawi loa, ma ave o na tala. E o lava fo I le ngā luenga whaatō sanga. A le aini tina mani ta ma I tai I whi I le ngā luenga. E whawhanau e soa. Whai mai ko inga e kiau. Whai mai le uta mai e tia, le uta mamatua. Ka pe o ta ita le eldest grandson, vo le Faiva le to ina, whawea I solo ta ita I me. O ana mai mana mea whapena. Mai. E keilo. Lea wai ma ke wa ma avelanga whangu. A mate au tu fōi, a ese tina fōi le o maitanga. Ai whapea, whawa I le whaingi whaaka, fōi peo whaaka I ultrasound le, ma o fōi e whai x-ray e tina, tu mai tai nei loa ila, ia lea, o whea o e leo le pepe, a whea o e vai, po aka le pepe, po susulonga lima, po. Po ta ai fo le umbilical cord I lona ua e lo o me le toi ina lea pe e ati lana va ai fo le tonu mana vol sina va bai le pepe le le fea o le u me le ulu I o le u vai le lo ai te tau na fuli le pepe fo le I u le ulu le lo le fa auta ngata po le fa auta
Ele anga fuli pe o lai, fuli ma avo le koe a ke o familia ko ia ngau ko le ngā wata oto le lei panga le ami o se li imolo na ulu e lofo e so alo o le pepe o le tama po le pepe o le teine fa mai lo e te aurisia so na mao e whaile mai ia so kali nina o le ingi fa finge fere ngi ngā rue whaile wha ato sanga mo le ai ke fia i loa ma o e whaile mea lea o wha koe re ai e whasi e ia o re kōlu o e raku hea e whawhoro ngā e whuri ai pepe a resi ka ma a resi whawhinge o e sau ua whoa o la e kuri mai e kaure le o rengu o wha kule e tama papa le yop no vai au mera yo ya vou tu le fafano mai ia tau le faingo le ngaruenga o le ngaruenga le launi wino po amba me ola ya fatasi ai male ngaruenga o le fa mama pe o le vai mama yo tamai fa mama yo tamai ila ngaruenga o le peritomeina ele le peila peritomeina le amai nei le tuspa ia peritome lo loto fatasi ai mau pa leila o te le pelia le loto o tangata na o pa o tangata o le vale e ora fai fe au e peria le loko a sa ve peria pa o e lau vai e so vai io fa tanga la fonga o manuia ele to te le tangata toto mawalunga ia o le ngungu ti ngao ang ngase o le tino so ongo po naivi mai ia i luma isi o lo ua se i tau i lalo i o tuli vai ma o fo i tapu vai ia au ngā telefoi ia mo le toi wha le leia o tōtonga onga ma le tāua tele whaia le vai maina o mea o ona mai lau bloodstream ia la toto o le whatungao ma le ate. The most vital organs in the body. Tātou te whiu e inu whala au. Whala au a fō mai ka kukiri lopo a mea lai palu i tonu. A le vai so ala. Ai o mākusa le a meo koi. E mai uma mātou e whae inu le vai. E ki ngaka whaalongo ku ele ngaka ele o ongo le vai to e ma ngalo fo i le emba. A wha mai ea o wha tu e le lopo le arimeri. Talo whai si o mātou ta mā. Ia o tō tele tangata o manui ai. E wha mara tātou vai avoka. Ia mo le ngase o le fatu o le tamalo. Ele le fatu fo le fatu le tata. A o le si fatu fo le. Ia le fu o le tamalo tu lau le whafonga le tunu. Prostate cancer. And also very good for breast cancer. Warau le tātou numera lea, oi lea, o anga i mo tau o le tātou maketi, i le monta o tuala tau wātau pa utino, tātou maketi le nā ua valu tau sanga talu na tau nuu iai, ua māna malama o mai fo, malwharatua i a peka, ia mara tamba o Tino Junior, anga i nā Sfumaratolu, Lappington Road, i nā i Otara, after yatu lau fionga i le saoli, ia ma le wharitua, ia ma le ainga lii, ma le whaonga ina, o le tātou maketi, ia ua sulwhai atu iai, ma ngā atu i o tātou tangata, nā ua tau nuu fo le tātou oka, mo le neiva yaso. Sfultolu, Lappington Road, i nā, i Otara. Ia, o se atu le tātou whale loa lo iai le lua sfulma le lua, Templeton Place in Glendon in Manurewa. After yatu fo I le tuafine a Malia Nive, ia malet mai tai o Mareta sa wanga. After ia mole au unanga I o tātou tangata. Se e mai I le Tasi Market, I tonunga le mu o le taulanga whātau. Umalo lava le sumba o tauta mamtina ina I le shopping center. Ia Savali Valley in lo le tū le iai I le McDonald.
Ia maasi le fionga ia po le tofa fo ia faulo tane Peter Silva. Ia le tamo se eti ma le tamo Tavita. Ia Auntie Fiona ia malana keke poa ma le kale ngai fo i luma ma le fai eifi. A ka o kai ma tautia na le statu faleloa. Ia e tau walunga o i le Numeratasi Triangle Road. I lunga i Massey Road i Aukerani Sifo. Ia. Lo el tamo Wahid, ia, ma le tātou vai fo lea, vai o leola, ma le vai avoka. Te le fo i oloa Samoa, mi whaiona whaatau mo i nā, ai maisi a tātou tau mafa, ano manufasi, ia maisi o loa tāua ale atunu. O lea ua toi 8 minute o na tale o le itu la fitu, ia ma i la tau foi, whafte atu ia i la tau o loo. No mai pēr le tātou vai mai Australia, Brisbane, Melbourne, ia whapea fo i Perth, i fui le au winu i Perth, whapea nā i Salt Lake City, Utah, Seattle, Washington, Los Angeles, Alaska, and Vancouver in Canada. Well, i le maole mea o e le vai. After le tua i nei avanoa le lei, o mea wha le natura. O mea na totoo le natura, o mea lofa le tua. Ai ofo, i le to mai wha ana mua o nei to ina. Le tātou te wawa ai i mea o lo whai ele vai. O mea wha le natura uma na totoo maolo i le lau whanua. E kere lopo au mea ngai ingu iau whala au. Le lopo au mea ngā le wā makanga e wawenga e nga e kautie ma e aluma kifa zolo la wala ma seku zolo i o vai. Ia le na alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Awane ngalo ia te oe le asa whareile nei. Ia aso sfulu ma le 5 le na o le masina le nei o Novema. O le sailinga seleni ma le sailinga fsosoni le nei mai le telo tau sanga o mawai. Sa whaatino mai le vaitau o le sunga ia taasi o lo tem le whaletua. Ia o lea ua tuk malo ma whai ilangi le wholaunga. A ua wha au mai e nisi fo i o uso a malisi. 4JSC. Ia whapea fo i le fionga. Ia pestanta ma le langi. Po le fionga fo i le tuala. Ia po le sunga le mulianga tele whai malo. Alan Stowers ma le whaletua ma le ainga. Ia manisi o le komiti o lo o lango sua i ai. Ia, tarsi o la tātou whenua i le tāo le tu lai ono, i le awhiawhi o le asfarele nei, o lau fōai, ma lau mea lofa, o lau taulanga le nā i le atua. A wā o tupe i tausanga umam, a mata le tailua sfulu afe, o mai o so o tausanga e tolu, o maua pēr le tātou 5 sfulu afe tā la Samoa. Ia ma avatu fo i ma vai le lei. Ia a wale soifua manuia o i lātou o o tatalo mo i tātou a meisi ta mai tai monike i Aukilani New Zealand nei, ta mai tai monike i Vailima. Ia mai se fo i o le tātou no whanga lo tausi ai nai o tātou ta māmatina mātutua le mapu i whangalele i Vailele. Ana lutia i Puava ai mapu i whangalele. Ia, mana tua ai le nā fo i tala matautia. Ina ua toe taliu mai, mali e toa ui tua langi. Ina ua maea. Ia, le la e vanga ma le la tāwha o ngā foi. E māsani e tupu o Samoa ma atu motu le Pasifika. I le tele o tausanga ua tuanai. Ai auso mai wa oto matau mai i nā. I le malai la lotea fa mai ua whaalepa le fua. Ioe, o le malo tea matau i le idi. Aia, le whaola na tulai, tuli au pupu, malongo le mari atoa ui tualang. Anga i atu i le tu lea. E te oso mai i te o tiaki. Ia, e ala fo le nai alai na whaito finga. Mali e tō i tualangi le nā vaitau. Se i oso mai i, wa mapu mai i whangalele, wa waile i ngō le nā o ngā ele ele.
mapu i ai. Ia le mali tō i tualangi. Walona sāna te i atu le mua awasa. I la ua na tai ta mapua manong ia manu se i o atu. I mata whangatele. A o tāpua i fuata. Malona nu. Ia le nā. Mai atu. Taulangi a wā. Te matua le to whai ono mai la ua. Tama asi ma pātū. Ia whapea foi. Malai tausi a wā. Ia lano ni we. Ia whapea foi tapu o tota. Ai ale tu i tau me sina ma tanga i ma te pātu le ai o mātango fia a wāta mālo sina. Malu le whale tonu ma le vaina lepa ma le fui whale o sale valasi. Whapea foi matua. O le whale vai maunga. Ma le whale tui sa mau. Ia le nā, whabai atua i sitala. I le nei au auli. Alo whamai le atua vailu o tusa so tātou manuia. Anga le leile atua i lungo le au le tele. Au eke whawhia poko i lungo le wala. Oinu. E sa kalari si pū fore rea. Oh, fia maa hoki i unga wala. Oinu. Au te fia maa losi i lungo le wala. Kei whali i o makama. A whali lau ka wali. Kilo fo le kengi o lango fo nisi pikole. Ai ro o ko lu o kamalo av ka vale mare i ko kamalo ka fa la ver ka vale. Tala le suanga le va tele tatu tali ia maduia le dei af yaf tau man maduia yo to mauta malawa fa talo fa tu lo fionga tu lo wena. Ma reko palea lo fionga le batu o Faiva male mena i taua ya Stella fa pe foi le mamalu lo lua fa le lua ai mai se o tau o so matua fa fine o lo o taulia le fala o no le fai foi no le langi tau mo le langi malo fie le la e o Samoa ua mita ai ma lau vivilu wai ile atu vasa lo roa ia tele o tau ta mamtina matua le atunu le au whainga luenga mai maungo te tele se yo i maunga iti se yo o foi ile whanau ia male au ai ke kele makuale au ngā se fe au ki ka makiso ole ai ke kele a ole whawhaari di i la koke ropo e so lakinga yo lakinga e ato o sa vele nei a mangalo se leo e a whapevo i le uso ia la ole Isaac Paunga manuia tele tato whenua i lea so tai au le o ngā tutonu o ngā ruenga ma Faiva ngā e o le atunu i le tai au a Gagaifo le afiafi soifua ma ia manuia le pese lea o lea a upele wala malena a fai o lea a upele